Namaste. Dobar dan i dobrodošli na sljedeće izdanje online satsanga sa Serđom. Možemo i lagano prestati brojiti, mislim da je ovo 14. ali ko još vodi statistiku? Vidim da je još uvijek u tijeku egzodus ljudi sa Zooma na YouTube. Ok, čujem da je jedan od mogućih razloga zbog toga to što ljudi kad dođu preko Zooma kažu da nemaju zvuk. Pa sad ću vam ja pokazati šta morate napraviti. Znači, morate u donjem lijevom kutu stisnuti tipku, mislim da piše Join Audio, meni je sad tu presitno, i onda dobijete opciju Call over Internet. I onda se spojite sa zvukom. Ovo je ta čudna opcija Zooma da treba uključiti zvuk. To je vjerojatno zato što Zoom kao platforma podržava i uključenje na sastanak i putem telefona. Pa onda su nekako vjerojatno to htjeli razdvojiti. U svakom slučaju, evo, ako nemate zvuka na Zoomu, ja znam da me sad ne čujete, što vam ja pokušavam objasniti, ali evo, valjda će ova sličica biti dovoljno ilustrativna, samo kliknite Call over Internet i uključite se sa zvukom. Naravno, u bilo kom trenutku vi možete se prebacivati. Znači, ako ste na Zoomu i možete se prebaciti na YouTube, ne znam zašto biste to radili. Ako ste na YouTube i onda poželite postaviti pitanje, uključiti se u program malo aktivnije, to možete samo preko Zooma, osjećate se slobodni upast u bilo kom trenutku. Znači, ovaj će satsang trajati od 16:30 do 18:30. U bilo kom trenutku samo zatvorite svoj YouTube, otvorite svoj Zoom, link vam je ili na Facebooku ili na Viber zajednici, i samo se uključite i onda imate naravno sve opcije punopravne kao i svi ostali koji su se uključili od početka. Znači, možete podignuti ruku, možete to postaviti pitanje, može to biti malo interaktivno. Ok. Međutim, htio bih ukazati na jednu drugu stvar, a to je sljedeće. Znači, ako zbilja nemate pitanje, dobrodošli ste preko YouTube-a dapače. I ja znam da je YouTube jednostavniji i to odmah krene i nema nikakve filozofije. Također, ako imate pitanje, dođete preko Zooma i to je fajn. Međutim, ima i ona nekakva međuvarijanta. To je, dođe vam pozivnica, odnosno obavijest preko, na primjer, Vibera. I sad se vi mislite, imate neko pitanje, ali možda ne danas, pa da, sljedeći put, ipak će otići na YouTube jer mi je to nekako lakše. Zauzdajte taj unutrašnji nagon. Svaćate? To je ono što smo pričali prošli put, da kad pomislite na nešto što je izvan vaše zone ugode, odnosno što nije u skladu sa vašim sustavom definicija i uvjerenja, onda ideja će vas ekspandirati, ali vaš oklop koji je sastavljen od vaših negativnih definicija i uvjerenja se neće automatski ekspandirati. Drugim riječima, kad čujete tako neku ideju, kažem, imam neko pitanje, mogu i danas preko Zooma, onda se to znači da ste se sudarili sa nekim svojim negativnim uvjerenjem koje vas ograničava tko zna na koje sve načine. Znači, ono se otkrilo sada kada je došao poziv za satsang sa Serđom, ali ko zna šta ste još sve propustili ili propuštate ili se ne usuđujete napraviti i privatno i poslovno i unaprijediti svoju vezu i unaprijediti na neki način svoju obitelj i svoju poslovnu situaciju. Sve su vam to situacije koje nose nekakav zajednički nazivnik. A zajednički nazivnik je zapravo sram i krivnja. Pa di ću ja postaviti pitanje, pa šta će ako me neko vidi, pa će se ljudi smijat, možda bolje da ja pošaljem mail, pa onda možda neko odgovori, jer tako niko onda neće znati. Nemojte to raditi. Nemojte bježati od negativnih emocija. To su samo emocije. Zvaćate, to je nešto što imate, nije nešto što jeste. Tako da, emocije su vam zapravo alat, vaš mjerni instrument za detekciju u kojoj ste trenutno vibraciji. I šta ste u više vibraciji, emocija je tipično ugodnija, šta ste u nižoj vibraciji, to tipično je, emocija je neugodnija. Ok, iskoristite to na pozitivan način. Znači, dobijete pozivnici i sad se mislite YouTube ili Zoom, znaš šta, ipak ću danas na YouTube. Ajde, nemoj. Dakle, niko te ne tjera. Kako bih vam rekao, meni je potpuno sve jedno. Ja sam uvjeren da će uvijek biti dovoljno pitanja da mi možemo ovu emisiju zaokružiti, a čak i ako ne bude, ili ćemo prekinuti ranije, ili ćemo dati još nekakvo
sitnu crticu, poglavlje, neku pričicu i ok, nema pitanja, sjajno. Znači sve smo riješili, to je bilo fenomenalno. Dakle, nije to zbog nas, nego zbog sebe. Ako se ulovite u toj nekoj joj bili ne bi, dođite na Zoom. Pa onda pustite da vas sinhroniciteti ponesu, da vas inspiracija dovede do točke gdje ćete ili dignuti ruku ili nećete dignuti ruku. Ništa ne gubite time što ste došli preko Zooma. A gubite time što ste na YouTube. Također, ako ste sad na YouTube-u, evo, čisto usporedbe radi, znači na Zoomu nas je 70, na YouTube-u nas je 305. Ako ste sad na YouTube-u i ovo vas je malo potaklo, prepoznali ste se u ovome, samo zatvorite YouTube i dođite na Zoom, link vam je ili na Facebooku ili na Viber zajednici i kažem, to vas ništa ne obavezuje. Mislim, dalje se možete predomisliti, odnosno možete ne dignuti ruku i ne učestvovati u programu, ali barem ste napravili taj jedan korak bliže tome da pustite trenutku da vas ponese. Inače ima jedan sjajan savjet koji sam dobio iz jedne knjige od čovjeka koji se inače bavi pa recimo motivacijom, ali više osobnom motivacijom. I kaže da jako puno ljudi ima nekakve kočnice kad trebaju početi raditi svoje hobije, svoje strasti, svoja mala veselja ili čak svoj posao. Znate, to su one stvari koje vječno odgađate. Ono je trebalo bi napisati neki dopis ili neki odgovor, ne znam, za možda upravni sud. I samo se to nikako ne da. Njegov savjet je jako jednostavan i jako je upotrebljiv i odlično radi. A to kaže sljedeće. Ako se ulovite da stalno odgađate neki posao, može biti oblik vašeg veselja, može biti nešto što biste rado radili, ali nikako da se s tim ulovite, ili nešto što vam se baš jako ne da. Prvi korak je da se dovedeš fizički u poziciju da to napraviš. Drugi riječima, ako stalno odgađate pokositi travu, uzmete tu kosilicu, obučete te čizme koje već imate ili cipele za rad u vrtu. Spojite struju ako je to električna kosilica ili tako. Onda je uzmete u ruku i sad ste već odradili 80%. Ako se stalno odgađate učenje, na primjer, trik je u tome da ne sjediš u fotelji i misliš joj trebao bi početi učiti, nego da doista sjedneš za svoj radni stol i da staviš ispred sebe te knjige i te bilježnice i to, ok, i onda vidiš što će se dogoditi. Ali češće nego ne, na kraju ćeš reći, a dobro, sad kad sam već tu, onda bi se mogao i uloviti toga šta već sam htio. Tako to je jedan sjajan trik. Znači, doslovno se fizički dovedete u poziciju. U ovom slučaju, od koje smo krenuli, to znači preseliti se sa YouTube-a na Zoom, ako slutite onako u krajičku pameti da možda eventualno će vam doći trenutak da ćete šta god skupiti hrabrosti ili inspiracije ili volje da dignete ruku i onda ne morate. To ćete ništa ne gubite što ste došli. Tako da evo, samo mala crtica. Ovo sa YouTube-a nam je super i jako nam je drago što se više ljudi uključuje u satsange od kad imamo i live YouTube streaming, ali ne bismo htjeli da se sad nagurujemo sa vašim sustavom uvjerenja koji kaže, gledaj, lakše mi je preko YouTube-a. Ok je ako je to samo lakše i ok je ako nemaš nikakvo pitanje, to je sve u redu. Ali ako nešto lagano ključa u tebi, ima nešto s čime bi se htio suočiti, ima nešto što bi htio raščistiti, a ne uspijevaš savladati tu početnu barijeru koja se zove uključit ću se preko Zooma i dat ću si time dopuštenje. Shvaćate, vaš ego, odnosno vaš sustav definicije uvjerenja koji vas koči u tome da doista dignete ruku i javiti se, će biti oduševljen s time što ste se vi unaprijed odsjekli nogu. I došli ste preko platforme koja nije interaktivna. I taj trend ćete se osjećati izvjesno olakšanje. Ali niste ništa napravili. Iskoristite to kao pozitivan sinhronicitet, kao trenutak gdje ste uočili da imate neku zadršku. Neki sram, neku krivnju, to je najčešće razlog zašto ljudi se ne uključe. Ali može biti drugo, može biti apatija, može biti tuga, bilo šta drugo. Pa, napravite taj prvi korak. Vidim kako je to divno rekao Woody Allen, jel te poznati američki redatelj, glumac, scenarist, producent, šta sve nije. I kaže, 80% uspjeha je samo pojavit se. Ili u originalu, 80% of success is just showing up. Pojavit se i showing up nije baš sasvim isto, ali shvaćate koja ideja.
on treba, na primjer, režirati neku scenu. Nema blage veze kako bi to napravio. Ima neke ideje, grube skice u glavi, ali stalno se sudara u glavi s nekim situacijama, problema, ovdje ćemo, nećemo moći snimiti zvuk, ovdje ćemo imati problema sa svjetlom. 80% rješenja je u tome da dođeš na mjesto snimanja, da skupiš se sa svim svojom ekipom, sa svojim kamermanima i majstorima rasvijete i slike i tako dalje i da onda vidite šta ćete napraviti. 80% uspjeha na audiciji je da uopće dođeš na tu audiciju. Tako je jedna jednostavna i zdravorazumska savjetnosna situacija koja, evo, probajte kako bi vam to išlo, pa možda se ulovi. Meni je recimo to dosta dobro služilo. Ok, i sad kad smo to riješili, krenut ćemo na jedno današnje malo uvodno predavanje. Volio bih vam predstaviti jednu kontroverznu znanstvenu teoriju. Mnogi će reći čak i da nije ni znanstvena, ali evo ja ću biti dovoljno hrabar pa ću reći da je. Jedna kontroverzna znanstvena teorija, to vam je takozvani sindrom 101. majmuna ili 100. majmuna, ponekad se tako zove. Dakle, riječ je o sljedećem. Jedna skupina znanstvenika je negdje tamo 50. godina proučavala ponašanje jedne sorte majmuna. Konkretno riječ je o makaka fuscata. Zapisao sam. Japanski majmun. To je bilo 50-ih na otoku Kojima, negdje u Japanu. I primijetili su jednu zanimljivu stvar. Naime, da bi mogli proučavati ponašanje majmuna, puno im jednostavnije da te majmune nekako dovedu na neku čistinu gdje ih mogu proučavati. Dosta je teško proučavati majmune u šumi. Te su se onda oni dosjetili sjajnog načina kako će to napraviti, a to je da su na pješčanu plažu na tom otoku zakopavali nekakve slatke krompire koje su majmuni obožavali. I onda su majmuni dolazili naravno na plažu po te krompire i naši znanstvenici su sretni i zadovoljni, mogu proučavati njihovo ponašanje. Ali majmuni su jako voljeli te krumpire, bili su im super, međutim ono što nisu voljeli je pijesak sa plaže. I onda su se mučili s time, pa su jeli taj krompir s tim pjeskom, pa su pljuckali, nisu bili jako zadovoljni s time. I sad znanstvenici nisu znali kako riješiti tu situaciju, taj izazov, međutim situacija se riješila sama. Jedno mladunče se nekako pokazalo izraziti interes prema toj skupini ljudi i počelo je provoditi s njima neko vrijeme. I oni su naučili to mladunče majmuna, toga makake fuscate, da pere te krumpire. Znači, lijepo kad izvadi krumpir iz pijeska, da ode ili do mora ili do nekog potoka i da ga malo ispere i onda se, taj krumpir može jest puno slađe i sa većom lakoćom. I oni su pustili tog majmuna. Mislim, taj majmun nikad nije ni bio u zatočeništvu, on je malo bio kod svoje obitelji, malo je dolazio kod njih, ali naučio je tu vještinu i malo pomalo počeo je i svoje prijatelje i svoje obitelji majmuna učiti da peru krompire. I zanimljivo je da su tu novu vještinu vrlo brzo usvojili mladi majmuni, mladunčad, stariji se nikako nisu htjeli s time baviti, imali su veliku odbojnost prema tome. Međutim, vrijeme je prolazilo, prošlo već par godina, stasala i nova generacija, stari su nekako već malo ohanuli i sve više i više majmuna je počelo prat krumpire. I onda se dogodilo nešto jako zanimljivo. Dakle, praktički preko noći, odjedan put, svi majmuni sa tog otočića su počeli prat krumpire, čak i one obitelji ili skupine tih istih majmuna, iste te sorte, koje ne žive baš čak ni jako blizu, nisu imali nikakvog direktnog kontakta ili barem vrlo rijetko. Ali odjedan put su svi usvojili to neko znanje, ali to nije kraj. Uskoro su i majmuni i sa susjednih otoka počeli prat i voće, ali i krumpire koje su također znanstvenici njima ostavljali, ali jednako tako i druge voćke, i kokose, i banane, ponekad kad bi bile prljave. Sad, ovo je jako zanimljivo, jer taj japanski majmun ne pliva. Kao nema običaj skočiti u more i plivat, nikad nije to primijećeno ni zabilježeno. Kako su majmuni sa drugih otoka dobili vještinu koja je se pokazala korisnom na susjednom otoku, a ako ih niko tome nije ni naučio, niti im je to iko ikad pokazao? To je vrlo zanimljivo. Ali misterij tu nije kraj.
Uskoro su znanstvenici koji proučavaju ponašanje drugih majmuna i iz drugih dijelova svijeta, i iz Indije, pa čak i iz Brazila, počeli dojavljivati da i njihovi majmuni su odjedanput počeli prat svoje voće. I to vam je dovelo do te vrlo kontroverzne teorije od 101. majmuna, koja približno kaže, sad ćemo mi to elaborirati u detalje, ali ideja je da kad neka skupina organizama, recimo majmuna, usvoji neku vještinu koja je univerzalno korisna i za ostale pripadnike iste ili srodne zajednice koji su recimo na sličnoj vibraciji, onda na neki način oni to znanje, ajmo to staviti sad u polunavodnike, iz znanstvene perspektive u debele navodnike, ali vi koji gledate ovaj program, vama to neće zvučati toliko suludo, oni na neki način uploadaju to znanje u kolektiv. Kolektivno nesvjesno, i svi ostali predstavnici imaju pristup tome. Sad pazite, ovo je znači eksperiment koji se događao 50. godina, počeo je 52. završio je 60. i neke, i autori tog eksperimenta se uopće nisu usudili izaći pred zajednicu znanstvenu, svjetsku. Ovaj su fenomen primijetili, odnosno bio je poznat unutar skupinice ljudi koje baš proučavaju majmune, ali nisu oni baš to razradili, tu teoriju, i rekli da postoji univerzalni mehanizam gdje se znanje može širiti mimo Zooma, knjiga, škola, učenja i općenito govora. I mislim, ti majmuni baš ne pričaju, barem ne na način kako bi mi to nazvali jezikom. Tako da zapravo ova cijela priča je tek 70. godina došla na svjetloj javnosti i popularizirali su izvjesni Lawrence Blair i Lyle Watson. Ja sam tu zapisao taj imena, ja ne znam koji su ti ljudi, ali oni u svakom slučaju nisu bili proučivači majmuna, oni su bili više nekakvi sociolozi, antropolozi, njima to skupa jako je bilo zanimljivo. Međutim, još uvijek vam ova ideja ima jednu auru, nazovimo to tako, jedno ozračje kontroverznosti. Evo ću vam samo pročitati šta na Wikipediji dobijete kao objašnjenje kad pitate 100 majmun, 100 monkey ili tako nešto. Kaže ovako, ja sam to preveo najdoslovnije što sam mogao, ali vi slobodno potražite to je na engleskoj verziji Wikipedije, pa ćete vidjeti. Dakle, kaže ovako. Efekt 100. majmuna je hipotetski fenomen u kojem se nova ideja, znanje, vještina ili obrazac ponašanja širi izuzetno brzo, rapidno su oni upotrebili izraz, na neobjašnjiv način, sa jedne grupe na sve srodne grupe, kada se u prvoj grupi dostigne kritični broj članova koji usvoje neku novu vještinu ili znanje. Dakle, u početku je samo jedan majmun pravo. Onda je on naučio na načine koji su vrlo razumljivi, znači pokazao je svojim prijateljima kako se to radi. Onda ih je bilo 20. Onda su se priključili drugi, pa ih je bilo 70. I to je se ništa strašno bitno nije dogodilo. Onda kad ih je došlo 100, sad uzmite ovaj 100 metaforički, možda je 500, možda je 70, nije bitno. Kad se dostigla neka nadkritična masa, recimo da je 100, odjedan put su svi majmuni iz tog otoka počeli prat voće. Ali sad, s obzirom da su svi cijeli otok, sad je to par tisuća komada i sad tih par tisuća komada bilo dovoljno da zarazi sam navodnike sa tom praksom koja se pokazala vrlo korisna i sve ostale majmune sa okolnih otoka. Sad nas je već 10.000, sad je to dovoljno da se to dobaci možda do Indije. Ali onda kad su to indijski majmuni usvojili, sad je dovoljno da se to dobaci do Brazila. Taj efekt da neka vještina i neko znanje koja je evolucijski korisna, koja je životno korisna, jednostavno se propagira na načine koji nisu ja tebi pokažem ili ja tebi ispričam, nego organizmi nekako dijele znanje, ali srodni organizmi. Znači nisu počeli prati voće tigrovi. Majmuni, srodni organizmi, koji imaju sličnu razinu svijesti, koji su na sličnoj vibraciji, imaju nekakav zajednički, Jung je to zvao kolektivno nesvjesno. I jednostavno, jedan dan su svi dobili pristup toj informaciji i samo su to počeli nesvjesno raditi. Recimo, jedan od znanstvenika koji je jako puno na to proučavao i zbog toga je danas naravno jako kontroverzan, frajer koji se zove Rupert Sheldrake. Možda ste čak i čuli.
On je pred par godina imao vrlo zapaženi govor na TED-u, koji je onda TED zabranio. U smislu da više ga ne možete na TED.com sajtu pronaći, taj je njegov govor. Možete ga pronaći na YouTube-u, zove se Rupert Sheldrake Band TED Talk, ovako nešto. U svakom slučaju, Rupert je vrlo, vrlo bistar lik. Nije ni malo bezveznjak. On je doktorirao na Cambridgeu, mislim molekularnu biologiju. Također diplomirao je i psihologiju na Harvardu, ako se ne varam, znači vrlo je bistar i elokventan i vidjet ćete ako pogledate to njegovo predavanje. Kad bude snimka na YouTube-u, stavit ću vam ovdje gore onaj linkić da možete kliknuti, da možete to pogledati. Ako ga YouTube nije mako, sve je moguće. Okay. On je razvio teoriju, on je nazvao to morphic resonance, odnosno morfičko polje ili morfička rezonanca. I otprilike on je to definirao ovako. Znači, morfička rezonanca je memorija, odnosno sjećanje, odnosno znanje, koje je ugrađeno u sve prirodne sustave na način da svi ti prirodni sustavi nasljeđuju kolektivno sjećanje ili znanje od svih prethodnih predstavnika svoje vrste. I pazite, ovo se ne odnosi samo na životinje, ovo se odnosi i na puno fundamentalnije, neću reći niti organizme, na primjer na kristale. On je radio sljedeću stvar. Znači, napravio bi kristal kako u prirodi ne postoji. To je zapravo jednostavnije nego šta se čini. Uzmete neki kristal koji u prirodi postoji i onda mu dodate recimo malo bakra ili malo željeza i sad dobijete kombinaciju koja ne postoji. I onda bi pustio da se taj kristal ohladi, odnosno da se kristalizira. I prvi put kad je to napravio s nekim kristalom kojeg je on izmislio, recimo trebalo je 30 minuta tom kristalu da iz tekućeg stanja rastopljenog se vrati u svoje kristalno stanje. Onda je počeo to raditi na dnevnoj bazi. I onda je zamolio i svoje kolege diljem svijeta da i oni tu i tamo naprave taj eksperiment. I nakon što je to napravio par puta, kolege su također počeli raditi u drugim dijelovima svijeta i nije bilo neke bitne razlike. Znači, recimo, trebalo je 30 minuta tom kristalu da se kristalizira. Onda je on navalio. I onda je to počeo raditi svaki dan, 10 puta dnevno. I vrijeme potrebno za kristalizaciju se počelo smanjivati. I to ne samo u njegovom laboratoriju, nego u laboratorijima diljem svijeta. Priroda je na neki način informirala ostale kristale srodne vrste kako se šta brže kristalizirati. Podijelila je kolektivno znanje, ali pazite, sad ne pričamo o mozgu, ne pričamo o živčanom sustavu, ne pričamo ni o instinktima, to su kristali, to je kamenje. Kamenje na neki način uči iz prirode. I on je to ovako definirao, ovo je sad jedan njegov citat. Kaže, svi samoorganizirajući sustavi, kao što su molekule, kristali, žive stanice, biljne i životinjske skupine, imaju kolektivno sjećanje kojem svi članovi imaju pristup i u koji doprinose. Odnosno, u najširem smislu, takozvani zakoni prirode su više navike prirode. Sad ćete. Priroda više ima navike nego što ima zakone. I također dokazao je, to isto imate u tom TED govoru, da neke stvari koje mi smatramo za konstantama i čak što više zovemo ih konstantama, na primjer gravitacijska konstanta, nisu baš sasvim konstanta. Malo oscilira, ne oscilira toliko da biste primijetili razliku golim okom i ne oscilira baš iz dana u dan, ali, na primjer, brzina svjetlosti se mjeri vrlo precizno, već više od 100 godina. I postoji nekakav ured za mjeriteljstvo koji je, ako se ne varam, pri Greenwichu, tamo gdje prolazi nulti meridijan, koji vrlo, vrlo precizno mjere brzinu svjetlosti na nekoj redovnoj bazi, možda jednom mjesečno ili tako nešto. I da, ona oscilira. Ona oscilira. Plus minus 0,1%, ali svejedno, samo malo. To je, pričamo o brzini svjetlosti, pričamo o gravitacijskoj konstanti, pričamo o stvarima koje ne bi trebalo oscilirati. Tako da, ta ideja je vrlo kontroverzna. Znanost i ne voli o njoj pričati, jer znanost ne voli pričati ni o čemu što ne može objasniti. A
pogotovo ne voli da je se bacaju kako se zove, klipovi u kotače i tako da što im kažete da nešto što je dosad smatrano zakonom i što je fino objašnjeno formulama i što se nalazi u brojnim udžbenicima i što mi držimo svu djecu, što učimo svu djecu, je više onako otprilike ok. Konceptualno je ok, ali ne baš sasvim. To nama malo fura stres. Mi volimo to imati jasno i precizno. Tako da, kao što možete pretpostaviti, Rupert Sheldrake je izbačen iz znanstvene zajednice. Čak što više, jedan od vrlo, vrlo uglednih znanstvenika, to je čovjek koji je bio urednik izuzetno utjecajnog znanstvenog časopisa Nature. On je rekao da bi Ruperta, da je to hereza što Rupert govori i da bi taj njegov rad trebalo jednostavno zapaliti, baciti, jer da to je uvreda da mi možda na neki način nismo u pravu. Iako gledajte, u nekim dijelovima svijeta, na primjer u Indiji, vedsko znanje priča o Akashi, što je dosta blizu ovome morfskim poljima ili morfičkoj rezonanci koje priča Rupert. Nije to nova ideja, ali nama se eto nekako ne sviđa, pa je ne volimo. Sad zašto vam ovo pričam? Iz dva razloga. Ajmo prvo prvi, pa ćemo onda drugi nekim solidnim redom. Dakle, ajmo malo pričati o našoj dragoj svakodnevnoj koroni. Sad, prije nego što uopće krenemo, kako se to kaže, disclaimer. Ja nisam liječnik, ja nisam epidemiolog, sve ovo što ću vam sad ispričat je moje osobno mišljenje, ni na koji način ne treba biti shvaćeno kao medicinski savjet, bla bla bla, shvaćate. Odričem se sve odgovornosti koja može nastati iz toga što vi ovo slijedite, ne slijedite, slušate, ne slušate, ali nakon što smo to rekli. A vam skrenem pažnju nešto dosta zanimljivo. Dakle, na ovu situaciju upozorio je jedan moj prijatelj koji dosta voli teorije zavjera. On se jako zabavlja s time, ne vjeruje u njih onako doslovno, ali uključen je u mnoge te zajednice. I pred jedno mjesec dana mi je poslao jedan dijagram koji pokazuje da, ovo što ću vam sad zapravo ispričati, a to je da ljudi od korone sve manje umiru. Nisam rekao sve se manje zaražavaju, nisam rekao sve manje ih je pozitivno, doćemo sad i na tu temu, ali smrtnost je drastično pala. I ja sam taj njegov dijagram koji on meni poslao, ja sam to pokušao provjeriti izvor tih podataka, pa nisam baš uspio, pa sam zaključio da je to jedna zanimljiva stvar. Odnosno, zanimljiva tema na koju ću ja držati oko, ali dok ja ne vidim neke još dodatne dokaze, neću to uzimati za ozbiljno. I onda sam prošli tjedan, 3-4 dana, naišao na tekst sa BBC Newsa, znači web sajta od BBC-a. Ja se nadam da možemo BBC smatrati relevantnim izvorom informacije. I evo da ću vam sad prikazati taj tekst. Evo ga. Znači, taj tekst je napisao lik koji je BBC-ev službeni medical editor. Znači, on je urednik, ali njegova subspecijalizacija je ta što je on zadužen za medicinu. To mi ima smisla. Ima mi smisla da jedan BBC jednostavno želi imati čovjeka koji će, kad dođe nekakva medicinska vijest ili informacija u redakciju, moći to pročitati i protumačiti. To je Fergus Walsh, također ja ću vam ostaviti link i na ovaj tekst, tako da ga možete pročitati, ako vas bude zanimalo, ali kaže naslov, kaže koronavirus, je li vrijeme da pođemo dalje i vratimo se normalnom životu? I sad nećemo čitati sve, ali htio bih vam pokazati dva dijagrama. Evo, ovaj prvi. Znači, ovo je dnevni broj ljudi koji zaraženi i bolesni budu primljeni u bolnicu. Sad ako ovo gledate na malom ekranu možda nećete vidjeti, pa ja ću vam sad to objasniti. Znači, dijagram počinje sa martom, znači sa 3. mjesecom i završava sa 9. mjesecom, početkom 9. znači uključuje sve podatke za Englesku i za Ujedinjeno Kraljevstvo. Znači Engleska, Sjeverna Irska, Skotland i Wales. Ovo su znači podaci službeni iz Velike Britanije, iz UK-a, iz Ujedinjenog Kraljevstva, gdje se jasno vidi da, u martu je malo ljudi dolazilo u bolnicu zbog korone, onda je u aprilu ogroman skok i onda taj broj lagano počinje padat da bi danas bio praktički na nuli. I sad kaže on tu dole, sad ću vam, samo ću vam 2-3 crtice pročitati.
Kaže, u jednom trenutku intenzivna njega je bila prepuna pacijenata od covida i mnogi od njih su bili na respiratoru, na ventilator, respirator, čak nekoliko tjedana. Međutim, evo danas je broj ljudi koji su spojeni na respirator u Engleskoj pao sa 3300, koliko je bilo na špici, negdje u aprilu, na 64. Pazite, sa 3300 na 64. Također kaže, ako samo gledamo ljude koji su umrli unutar 28 dana od kad su imali pozitivan virus, test na koronavirus, on je pao za 99%. Znači, sa 1000 na dan, na današnjih 10 na dan. Znači, 10 ljudi u Engleskoj danas, ovih dana, umire unutar 28 dana od kad im je dijagnosticirana korona. Bilo je 1000, a sad ih je 10. I sad dalje kaže, tih 10 je usporedivo sa prosječnih 30 muškaraca dnevno koji umru od raka prostate ili 30 žena koje umru od raka dojke i naravno sve je to tragično, ali nijedna od ovih brojki nije takva da bi je bila svakodnevno na televiziji, da bi se čitala na dnevnicima i tako dalje, za razliku od statistike o koroni koja je, svugdje. Tako da ja ću vam sad ostavit ću vam link, nećemo dalje to čitati. I sad pazite, ovo je potpuno neobjašnjivo. Mi nismo našli nikakav lijek. Nemamo nikakvo cjepivo. Ništa se spektakularno nije u međuvremenu dogodilo. Je li moguće da su naši leukociti ili neki drugi komad imunološkog sustava na neki način popričali međusobno? I oni ljudi koji su se susreli sa koronavirusom i uspješno su ga pobijedili, njihov imunološki sistem je uploadao informaciju na kolektivno nesvjesno i tu informaciju sad primaju neki dijelovi našeg imunološkog sustava. Ja sad kažem leukociti kao bijela krvna zrnca, kao oni su bitan dio imunološkog sustava, ali ne mora biti, možda je nešto drugo što je uključeno u to. Sad naravno, ove brojke su samo indikacija, ne može se smatrati dokazan, puno je tu još parametara po putu, na primjer, ova zadnja 3-4 mjeseca je vrijeme toplije, mi smo više na suncu, možda vi sintetiziramo više vitamina D, šta god, nešto se tu. Ali pad je ogroman. Sa 1000 ljudi dnevno na 10. A ako se pitate kako vam je to promaklo, primijetite samo da zadnjih dana u medijima se sve više priča o broju pozitivnih i o broju zaraženih. Vrlo malo se priča o broju umrlih, jer, samo da vratimo ovaj tekst, ovdje dole ima jedan dosta zanimljiv dijagramčić. Samo da ga tu pronađem. A to vam je sljedeći. Znači, evo ga. Confirmed cases, odnosno broj ljudi koji su potvrđeni da nose virus, da su pozitivni su na test, kako se to popularno kaže. Znači, negdje oko 9. aprila je bilo 5000 ljudi dnevno, a onda je to počelo padat, ali onda negdje oko 12.7. je to počelo rast. Ne zato što je korona, ne znam, nešto mutirala nego zato što smo mi počeli raditi više testova. Ovo je koliko imamo potvrđenih slučajeva. I kad su se počela uvoditi testiranja, mnoga od njih i poluprisilno, tipa ne možeš putovati dok nemaš potvrdu, a ti bi baš jako htio podsjetiti svoju obitelj negdje, onda je broj potvrđenih slučajeva nastavio rast, ali svejedno, uza sve to, imamo ovaj gornji slučaj da je smrtnost praktički na nuli, odnosno 10 ljudi dnevno. I sad kažem, naravno, to ne znači ajmo sad napraviti kolektivni tulum i koga šljivi, gotovo je, pobjedili smo, pogotovo ako ste u starije životne dobi, ako ste riskantna skupina, kako se to već danas kaže, trebalo bi dalje naravno pripaziti, ali ovo je vrlo zanimljivo. Znači, imamo tu rijetku priliku da možemo neutralno promatrati sa strane da li je doista teorija 100. majmuna točna. Jer pazite, teorija 100. majmuna je izuzetno moćna stvar. Pazite samo ovo, imate u Bibliji jedan ulomak u knjizi Otkrovenja, čini mi se, nisam siguran, gdje kaže da će u nekom trenutku biti apokalipsa i onda će se samo 144.000 ljudi spasiti.
I postoje čak i neke vjerske zajednice koje u to doslovno vjeruju i više manje svi pripadnici te zajednice ulažu velike napore, ne bi li oni bili među tih 144.000 te odabrane skupine koja će se spasiti. Ok. Međutim, taj isti ulomak se može prevesti i drugačije. Jer naravno taj ulomak je napisan na nekom staroaramejskom ili ovako nešto, starohebrejskom. I on se može protumačiti kao bit će apokalipsa, nazovimo to tako, i 144.000 će spasiti svijet. Što je dosta različito od 144.000 će se spasiti. Jer zašto je ovo bitno? Često čujem. Dakle, ja radim na sebi, ja meditiram, ja osvještavam svoje blokade i to sve skupa. Samo ono što bi ja htio je živjeti u boljem svijetu. A to se neće desiti dok barem 50% ljudi ne počne živjeti svoju strast ili dignu svoju vibraciju ili krenu meditirati ili kako god to već hoćete nazvat. Ne, nije točno. Treba vam, sad ovisi koga pitate, neki kažu 1%, neki čak kažu korijen iz 1% od ukupnog broja ljudi. To je teorija koju je zagovarao Maharishi. Maharishi je indijski guru koji je bio vrlo popularan krajem 60. i 70. godina. On je autor transcendentalne meditacije ili je barem promovirao. On je najpoznatiji po tome što su Beatlesi išli kod njega, pa se tako za njega pročulo. I on je tvrdio da ako prvo je govorio i za 1% ljudi da meditira, da će to promijeniti klimu, a nakon toga je promijenio u korijen iz 1%. 1% ljudi, znači ako nas je recimo 8 milijardi, 1% je bilo 80 milijuna. A korijen od 1% je oko 9.000. Sad, taj 9.000 mi se malo čini nategnut. Možda da ima 9.000 prosvjetljenih, možda, okay, ali malo je nerealan. Ali ove 144.000 je jedna dobra mjera. I to je jako ohrabrujuće. Ne treba nas biti 50%. Sjetite se korone. Kad je krenuo virus, kad je krenula frka i panika, pričalo se o tome imunitetu stada, herd immunity. Ja? I onda su hrabri epidemiolozi su govorili da treba biti 50% ljudi koji su prošli, stvorili imunitet i tako dalje. Drugi su govorili da to treba biti 70%. I mnoge zemlje su baš potaknute tim načinom razmišljanja, ajmo stvoriti imunitet krda, imali puno labavije pravila oko toga da li se rade škole, da li ne rade i tako dalje, da li se ide na posao, da li je lockdown ili nije. I pokazalo se da su bili u pravu. Recimo, jedna od njih je Švedska i danas vam Svjetska zdravstvena organizacija svima poručuje da bi se trebali ugledati u švedski model, što je naravno malo naivno, jer Šveđani nije to isti mentalitet ko ljudi u drugim zemljama. Oni doista slušaju. Plus imate, znate onaj vic, kao rekli su Šveđanima da moraju držati distancu od 2 metra od drugih ljudi, onda su oni rekli, pa zašto je tako blizu? Jel baš moram? Može li malo više? Drugačiji je to mentalitet. Ali ideja je, znači, krenuli smo s time da nas treba biti 50, 60 ili 70% da bi se stvorio imunitet krda, ali onda je to priroda riješila za nas. Na neki čudan način. Sad opet, na ovo samo ja kažem da vrijedi držati oko. Možda će se situacija sad razviti drugačije. Možda sad stvarno kad krene jesen ili hladniji dan i situacija ode na lošije, treba ovo držati na oku, nije vrijeme za potpuno opuštanje, ali možda je vrijeme da počnemo razmišljati o tome da neke stvari malo olabavimo. Pa evo, samo buba u uho. Recimo, baš u ovom tekstu koji smo sad imali na ekranu od BBC Newsa, od njihovog medicinskog urednika, zdravstvenog urednika, liječnika, tamo kaže da isto tako da bi to možda lagano trebalo popuštati, da bi on počeo od škola. Jer već je sad prilično sigurno, sa velikom vjerojatnošću možemo tvrditi da ljudi koji su asimptomatski, koji nemaju simptome, ne šire. Plus smrtnost djece je praktički nula od korone. Prema tome, tamo ih pustiti. Ok, dakle, ako razviju simptome, onda ćeš ih ostaviti doma. Naravno da ih nećeš pustiti u školu. Ali dok ne razviju simptome, treba ne dizati previše panike oko toga. Ajmo početi lagano razmišljati da se život vrati u normalu. Jer ovo vam je vrlo jedna nezgodna stvar. Pazite sad,
naše vlade, naši političari dragi, naši epidemiolozi i tako, neće baš rado priznat da nisu bili u pravu. I neće baš rado priznat da nas je izvuklo, ajmo to staviti u navodnike, nešto što ne mogu objasniti. Hoćete to nazvat fenomen stotog majmuna ili ćete to nazvat morfičko polje ili ćete to nazvat morfička rezonanca, potpuno je svejedno. Ne mogu ni baš tako lako priznat da neka osoba koja je pobjedila bolest, bez obzira ili bila asimptomatska ili imala blage simptome ili imala jake simptome, na kraju je izašla živa iz toga, da je kad se stvorila nadkritična masa ljudi koji su to pobjedili, da su onda oni na kolektivno nesvjesno uploadali informaciju kako se izboriti sa virusom koji su onda primili svi ostali leukociti. Samo probajte to reći nekom liječniku, reći ti si jeo lude gljive. Tako da ne možete očekivati od njih da će oni poskočiti na ovu situaciju. Pazite, njima ovo paše. U velikoj mjeri. Mnogi od njih su sad dobili dašak slave i odjedanput su postali važni. A ovi koje mi biramo da nas vode, njima je odlično, zato što dok se priča samo o koroni, niko ne priča o drugim stvarima, koje su iz perspektive nekoga ko bi trebao voditi zemlju puno složenije i kompliciranije. Kako ćemo riješiti nezaposlenost? Znači, kako ćemo riješiti trgovinski deficit? Kako ćemo restrukturirati ekonomiju na način da, recimo u slučaju Hrvatske, mi smo dosta ovisni o turizmu. Ima puno tih čudnih, neugodnih pitanja. Šta ćemo sa migrantima? Šta ćemo sa ljudima koji odlaze? Najkvalitetniji ljudi nam odlaze u susjedne zemlje, u Austrije, Njemačke. To su sve zahtjevna pitanja koja se ne mogu riješiti potezom pera. A ovo se može. Od sutra nema škole. Od preksutra nema noćnih klubova. I onda čitate potpune apsurde. Bio mi je prekrasan jedan tekst kako se na Zrču. Zrče vam je plaža na otoku Pagu u Hrvatskoj koja je party destinacija. Tamo je otvoreno par klubova pred 15 godina i tamo se dobro tulumari po cijele noći. To je nekakva, ajmo reći, Hrvatska Ibiza. I sad, naravno, tamo se okupljaju mladi i ove godine je to bilo dosta ograničeno, moglo ih je biti puno manje po klubovima, morali su držati distancu, morali su imati maske i sve to skupa, međutim, ipak taj se nekakav program tamo održavao, pa je bilo do 2 sata ujutro, pa je bilo do ponoći, ali mladi su tamo dolazili, družili se. I sad kaže novinski tekst. Kako smo sad zabranili ta užasna okupljanja mladih tamo na Zrču? Zato što sad se 50 Austrijanaca koji su bili na Zrču vratilo kući i kaže i svi su pozitivni na koronu, ali nažalost asimptomatski. Kako to misliš? Nažalost asimptomatski. Pa mislim super. Znači, a možda tvoj test nije dobar. A šta kažeš na tu ideju? Znači, sad mene neko odvuče sa strane i da mi neki test, šta ne znam šta treba, gurnu mi nešto u nos ili nešto moram pljunut, neki bris grla se vadi i sad mi tamo stave unutra i kažu, naš test je pokazao ti pozitivan. To je jedna mogućnost. Znači, jedna mogućnost je sam pozitivan, šta bi, pazite ovo, odjedanput je pozitivan postalo znak bolesti. Inače se riječ pozitivan obično koristi u pozitivnom kontekstu. Joj, sreo sam nekog, joj, baš je divna osoba, tako je pozitivan. Tako, to je dobro. Ali ne, sad je pozitivnost postala bolest. Ali dobro, nema veze. U svakom slučaju, ti sad Austrijanci mladi, koji su tulumarili na Zrču, su testirani i 1, 2, 3, kao imaju neke blage simptome, jedva primjetna, možda su se i prehladili, a ostali su, nažalost, asimptomatski. To misliš, nažalost, asimptomatski. Znači, počeo se uvlačiti taj neki jako čudan, to je Orwell zvao double talk ili new talk. Orwell je u svojoj 1984. Jako fino poentirao na tu ideju da kako se jezik može zlorabiti. I ako budete to čitali, vidjet ćete freedom is slavery, sloboda je ropstvo i tako dalje. I dobro je on to isfurao, ali u toj njegove knjizi, barem kad sam ja čitao kao dijete, meni se to činilo kao nekakva fikcija. Mislim, to se ne može dogoditi. Pa opet, to vam se događa. Znači, na primjer, već smo pred par sat sam ga komentirali kako strah postaje vrlina. Ali jednako tako, zdravlje je bolest. Oni su nažalost asimptomatski. I to je najgore od svega. Jer iako se
po svemu sudeći, sad opet ja moram staviti ogradu, nisam ni liječnik, ni epidemiolog, ali čitam šta Svjetska zdravstvena organizacija kaže. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da ljudi koji su asimptomatski to ne mogu širiti. Pa gle, znači došli su ti mladi i oni nemaju simptome, to što su pozitivni je, gle, možda je test ispravan, možda nije, možda nikad neće razviti simptome i u tom slučaju nije problem. Ako razviju simptome, ako dobiju temperaturu i počnu kašljati, onda će ostati doma. Ili će otići kod liječnika, nešto će napraviti. Također počelo nam se prodavati kako je sloboda neodgovorna. Znate, nisi ti slobodan odlučiti sam ćeš ti nositi masku ili nećeš nositi masku, zato što to što ti nosiš ili ne nosiš, nije to pitanje ćeš se ti zaraziti, baš me briga za tebe, nego ti ćeš mene zaraziti. Ako si ti zarazan, a ne nosiš masku, mene ćeš zaraziti. Zato što se COVID širi kapljično, tako što ja pljuckam dok govorim. I, ok, mogu shvatiti, samo imam drugo pitanje. Zašto onda maska mora ići preko nosa? Znači, ako je ideja da ja ne pljuckam vani, to je sasvim riješeno time što nosim masku preko usta. Zašto moram nositi preko nosa? No dobro, ostavimo to za neke druge ljude. Također, odgovorno je sumnjati po novome. Znači, sumnja je odgovornost. Ako ja nisam siguran jesi li ti zarazan ili nisi, bolje da ja držim distancu. Jer distanca je odraz ljubavi i empatije. To što sam ja možda mlad i snažan i jogi i radim vježbe disanja i meditiram i to, pa je moj imunološki sustav top notch, to ne znači da ja neću to možda odnijeti, ne znam, svom ocu, koji je u rizičnoj skupini. On je blizu 80, tako da to je neodgovorno. Distanca je odraz ljubavi i empatije. Pozitivnost je bolest. Ropstvo je sloboda. Dok se svi mi pridržavamo lockdowna i ne šaljemo djecu u škole i zatvorimo se i začahurimo se i zabrktvimo sva vrata, tek onda smo sigurni. A mislim sigurni od čega? Kako ja rekao? Opet, ne kažem ajmo sad svi tulumariti i ludovat nekontrolirano i ajmo se zaraziti šta prije pa da onda to stavimo iza sebe, to bi možda bilo malo neodgovorno, jer bi se vratili na onaj prvi slučaj da naš zdravstveni sustav ne može hendlati ogroman broj ljudi koji bi se možebitno razboljeni na način da traže medicinsku pomoć, ali iz nekog razloga, ovo čisto je opažanje, čisto je statistika, nema nikakvu medicinsku podlogu, takvih je sve manje. I to ne možemo objasniti. Represija je zdravlje. Kretanje je privilegija. Ljudi, kretanje nije privilegija. Kretanje je osnovno životno pravo. A sad, ovisno o tome šta će odlučiti neki krizni stožer ili netko kome godi, njegovom egu godi da on bude i važan i bitan i on zapravo ne zna šta bi se s time, kako bi se s time trebalo boriti, ne, najbolje sve zaključati. I onda ja nisam kriv. I to isto čitamo, jučer prekjučer je naš istaknuti hrvatski krizni stožer, nešto lijevo desno, rekao da ćemo vidjeti što će sad biti sa školom, ali skijanje da on ne bi preporučio. A skijanje je za 4 mjeseca. Sorry, prijatelju, nešto pojma što će biti za 4 mjeseca. Mislim, ne kažem da će za 4 mjeseca biti superično. Skijanje možda će stvarno biti najgori mogući scenarij, mada rekao bih da duboko sumnjam. Kako sad stvari stoje. Ali kretanje nije privilegija. Kretanje je osnovno životno pravo. Ja imam pravo napustiti svoju županiju, ja imam pravo napustiti svoju državu. Naravno, ako imam valjanu putovnicu i to, ne znam, ne traži me policija. Okay. Druženje nije privilegija, druženje je osnovno životno pravo i time što zatvoriš ljude u kuće i ne daš im da izađu van na svježi zrak i zabraniš im druženje, tim slabiš imunološki sustav, jer to su naše fiziološke potrebe, funkcionalne potrebe. Ne možemo biti sretni dok nemamo zdrav ljudski kontakt. Tako da kažem, nemojte ovo sad shvatiti kao pobjedu protiv nevidljivog neprijatelja, nemojte shvatiti ni kao medicinski savjet, ni kao politički savjet, ni kao poziv na aktivizam, osim ako vam je to najveća strast, u tom slučaju, apsolutno, slijedite svoju strast. Čisto, evo, jedna crtica koju bih volio, na koju mislim da bi bilo zgodno držati oko. Možda se pokaže točno, možda se ne pokaže točno, vidjet ćemo, ali iznad toga, jako bi ohrabrio vas koji ste mrvicu napredniji, koji se sa ovim temama meditacije, slijeđenja svoje strasti, osvještavanja svojih blokada, koji se time bavite malo duže i bolje ste zagazili na taj spiritualni put, ohrabrio bi vas da
dijelite svoju vibraciju najbolje što možete, ali bez stresa, jer jedan od osnovnih uzroka stresa koje vidim kod ljudi koji su rođeni sa tim potrebom da empatično pomažu drugima, je što su u potpunoj apatiji, zato što im se čini da je zadatak koji je postavljen pred njih gigantski, monumentalan i neizvediv. Da mi još 4 milijarde ljudi da bi dostigli nadkritičnu masu od 50%, ako je to nadkritična masa, da dovedemo do neke razine koja će stvarno učiniti svijet u cjelini, odnosno doprinijeti kolektivnoj vibraciji dovoljno da to bude zamjetno, primjetno, značajno, da mi svi skupa možemo živjeti u novom svijetu. Zato što ta granica nije 50%. Ta granica je puno manja. A ako ćete vjerovati odokativnim istraživanjima, ona je 1% ili manja. Po Bibliji je 144.000, sad ne znam koliko je to u postocima, a evo neki čak kažu i korijen od 1%, što bi bilo fantastično, to bi značilo 9.000 ljudi, cirka, mislim da je to ipak malo preoptimistično, ali ova biblijska verzija od 144.000, plus minus, uzmite malo, je u kontekstu morfološkog polja, ili kako god to hoćete nazvati, nekako zvuči uvjerljivo. Eto. Tako da, također ohrabrio bih vas da ponekad možete doći tu i bez pitanja. Možete doći tu i sa nekim svojim iskustvom. Možete ispričati nešto što se vama zanimljivo dogodilo, što mislite da bi moglo biti od koristi drugima ili barem ohrabriti druge da na neki način se odvaže slijediti svoju strast i baviti se spiritualnim tehnikama i dijeliti to svoje znanje i iskustvo, da stvorimo nekakav kotačić koji se giba, da vi prenosite ove ideje i ova znanja dalje. Jer cilj, odnosno trenutak unutar kojeg će stvari postati značajno bolje, je puno bliži nego onaj statistički koji ćete čuti od raznih znanstvenika. To trebati za imunitet krda trebati 50, 60, 70%. Istina, kad bi 70% ljudi diglo svoju vibraciju, to je bilo odlično, ali ne mora. Vjerojatno će biti dovoljno, ne znam, možda 144.000, možda 500.000, možda milijun, ali milijun je, možemo to dostići. Mislim, niste sami. Evo, u ovom trenutku dok mi ovo pričamo, ovdje nas na YouTube-u ima 600, a evo ovdje na Zoomu, samo čas, još 100. Znači ima nas 700 samo na ovome sessionu. Shvaćate? Ako vi to samo proširite na svoju obitelj, čistim bivanjem u kvalitetnoj vibraciji, ne morate ih natjerati da meditiraju. Ako ste vi u visokoj vibraciji, vi im pomažete kroz svoju vibraciju zapravo. Nudite im da usvoje nešto što vi imate i naravno pomoći ćete im da osvijeste sve kočnice koji ih u tome koče i podijelit ćete s njima tehnike i knjige i materijale i videe koji su vama bili od koristi. Ne znači da će njima biti od koristi, možda će s njima rezonirati nešto skroz drugo. Napravite najviše što možete bez ikakvih očekivanja. Ovo je izuzetno važno, pogotovo u ovom slučaju. Često čujem od ljudi, to je čak jedno od najčešćih pitanja s kojima mi se ljudi jave, pogotovo mailom. Recimo, nikad se to nije dogodilo u satsangu. Kažu, ja kupim negativnu vibraciju od drugih ljudi. Ja provedem 15-20 minuta sa nekom osobom koja je recimo jako ljuta ili jako živčana i ja onda postanem ljut živčan, odnosno ljuta živčana. I pogotovo je frustrirajuće ako toj osobi pokušavaš objasniti nešto za što ona ne želi čuti ili nije spremna. Ta tvoja ljutnja proizlazi iz tvojih negativnih definicija i uvjerenja. Neki ljudi to ne žele čuti. Neki ljudi samo žele biti u tom ego tripu od ja sam ljut i svijet je protiv mene i svi ste vi krivi i tako dalje i vi ste svi idioti i samo sam ja pametan. I onda im to dopustite. Napravite najviše što možete. Objasnite im da ta njihova emocija je proizvod njihovog stava prema okolnostima, ne prema okolnostima. Njihovog stava prema okolnostima. I stav možeš promijeniti jer stav je samo tvoj. Okolnosti nisu. Okay? Okolnosti ne možeš promijeniti.
Mislim da, ali ne onako u sekundi. Ali tvoj stav prema okolnostima je samo tvoj. I vidi zašto vjeruješ u to šta vjeruješ. Šta dobivaš iz toga. Kakva očekivanja imaš. Jer tvoj zadatak je samo da ponudiš svoju vibraciju. Da budeš promjena koju želiš vidjeti u svijetu. Ako to druga osoba ne želi, to je njena stvar. To je njen put. Morate to poštovati. Jer ne biste htjeli ni da vama neko soli pamet, jel tako? Pa onda nemate pravo ni soli drugima. Napraviš najviše šta možeš, bez očekivanja. I možda ćeš ponekad posijati neko sjeme, pa će ta osoba za 2, 3, 5, 7 godina na neki skroz drugi način, koji tebi nije ni pao na pamet, početi slijediti svoju strast ili proučavati neke od ovih tehnika, ideja, možda će početi disat po Wimu Hofu, odlično, sve je fantastično. Znači, nešto što s njom rezonira, jer svako ima svoj put i nemate se pravo petljati u tuđi put i ono što ti zapravo radi frustraciju, tebi koji pokušavaš drugome pomoći, je to što ta osoba to ne želi prihvatiti, a bilo bi joj puno bolje. Bilo bi joj puno bolje da gleda svijet kroz tvoje naočale, a ne kroz svoje vlastite. Da je svemir smatrao da vas dvoje iz nekog razloga zaslužujete biti identični, jedan bi bio suvišan. Jel' tako? Ako su dvije osobe apsolutno identične, iz perspektive kreacije jedna je suvišna i zato smo svi jedinstveni. I došli smo sa različitim temama, sa različitim izazovima, svjesno i namjerno smo se inkarnirali u različite obitelji koje su sa sobom donosile različite izazove. I onda smo, sve znate, svako ima svoj put i svako ima svoje tehnike i u redu je ponudit, ali nije u redu, odnosno nemaš pravo ništa silit. I kad to shvatiš, kad otpustiš svoju potrebu da drugima bude bolje zato što si im ti to sad tako rekao, onda više nemaš stresa oko toga. I osoba je negativna i pljuje vatru oko sebe, dakle ona je jadna, ne treba pomoć. I ti možeš reći dobro, ali nemaš pravo to očekivati od drugih ljudi, ta situacija nije tako strašna, a mogla se to riješiti drugačije. Ako oni grunu, šta ti znaš, ok, oprostite na smetnji. ja ću biti tamo, pa ako me trebaš, ti me zovi. Ako ne, vidimo se za 6 mjeseci ili nikad. To je to u redu. Ali nema tu prosuđivanja. Nije to ti si glup. To je samo tvoj put je drugačiji. Ja ga poštujem. Ja poštujem tvoj proces. Tvoj proces u ovom trenutku zahtijeva od tebe da ti patiš, jer patnja je izvanredan katalizator za osobnu transformaciju. Nego kaže to, jedan boljih citata na tu temu. Patnja je nužna dok ne shvatiš da nije. Da bi shvatio da nije, prvo moraš imati patnju. Jer to značajno pomogne kod time da se odlučiš uopće suočiti sa svojim uvjerenjima i tako dalje. Ok? Hvala vam lijepa na vaše pažnje na ovom uvodu. Sad ćemo uskoro preći na pitanja. Samo da ja nešto gucnem. Ok. Pravila znate, znači sve se snima. Ako želite biti anonimni, samo to recite odmah na početku i onda će staviti samo svoju sliku, vi se nećete vidjeti, čut ćete se, ali se nećete vidjeti. Također, ako ikako možete, spojite slušalice, tako da ono što dolazi iz vašeg zvučnika, što ja pričam, ne lovi vaš mikrofon. Držite mobitel, ako pričate s mobitela ili mobilnog uređaja, držite ga rađe horizontalno nego vertikalno, znači bilo je bolje ovako, ako to uopće možete nekako. I upalite kameru i dignite ruku. Dignut ruku znači stisnut Alt Y, odnosno ako ste na mobilnom uređaju, onda imate dole 3 točkice, piše More i onda imate Raise Hand i to je to. Ok. Da vidimo imamo li koga. Imamo. Evo, počet ćemo sa Lidijom. Zdravo, Lidija. Halo. Hej, pozdrav. Bog. Me čuješ? Čujem, kako si? Super.
Odlično, kako si ti? Super, odlično. Danas je lijep dan, nakon što je 3 dana puhalo i... Je, divan, lijepo je. Kako mogu Evo, pomoći? ja imam pitanje koje dugo želim već postaviti i super da ću uspjeti sada. Mene zanima ako smo mi sada, ako imamo priliku svojom vibracijom seliti se iz jedne paralelne realnosti u iduću, koju želimo, koju izaberemo, koja je bolja, koju mislimo da je bolja za nas. Ako su sve te paralelne realnosti, kada ih skupimo, one čine cijelinu. I sada, nije li istina da onda moramo popunjavati mjesto u svakoj od tih paralelnih realnosti i isto tako, kada se selimo, ko je taj koji se seli onda? Ko se seli, da. Dakle, ne moraš popunjavati sve. Možeš to zamisliti kao zabavni park. Dođeš u zabavni park i tamo ima 15 atrakcija. Od roller coastera do vrtuljka i ne moraš ih sve odraditi. Odradiš one koje su za tebe relevantne. Ne bi stigao obići svih beskonačan broj paralelnih realnosti koje ti se nude. Tako, ali ne moraš oko toga brinuti, zato što druge paralelne realnosti, odnosno ti u drugim paralelnim realnostima je stvar iskustva nekog drugog. Znači, kad bi ti mogla otići u paralelnu realnost i upoznat samu sebe u paralelnoj realnosti, ona bi možda bila slična, a tebi možda bi bila potpuno različita. To nije ista osoba. Shvaćaš? Tako da, znam da je malo konfuzno to, ali... Je, malo je konfuzno. Jel onda isto istina da smo zapravo, da ne postoji više zapravo osoba, nego da svaka osoba, da sam to ja zapravo? Pitanje je šta smatraš pod osoba? Mislim osoba, ne znam kako to nazvati. Promatrač? Bivanje, bit. Promatrač, duša, to. Atman, promatrač. Znači ako ti si kao spirit odlučila proći jedan život na zemlji. Okay. I odabrala si onaj koji je u tom trenutku za tebe donosio najbolji omjer između onog šta ti želiš tu istražiti i izazova s kojima se želiš susresti i šta uopće tu želiš dobiti. Ajmo to pojednostavniti. I izabrala si obitelj, ajmo to tako pojednostavniti, koja je u određenoj paralelnoj realnosti na određenoj vibraciji. Mogla si krenuti sa istom obitelji koja je malo drugačija. Znači u paralelnoj realnosti te realnosti postoji ista ta obitelj, samo su okolnosti malo drugačije zato što je to druga paralelna realnost. Znaš? U nekoj trećoj paralelnoj realnosti to što ti zoveš moji roditelji nisu nikad imali djecu. Znači, ima puno paralelnih, ali ti odabereš jednu. To ne znači da netko drugi neće odabrati drugu. Proživiti tvoj život u navodnike, ali nije to tvoj život. To je samo scenarij. Svačeš? Znači, to je otprilike kao da dođeš u zabavni park i sad imaš scenarij, a to je da sjedneš u vlakić i onda u nekom trenutku padne na tebe, ne znam, nekakva kostur, pa te straši, pa onda ideš dole, pa onda te idu gore. To je scenarij. I taj scenarij je uvijek isti za tu konkretnu situaciju. Okay. Sad zamisli da imaš beskonačan broj scenarija i neki od njih su jako, jako slični, znači jedan je potpuno isti kao taj koji si ti prošla, samo je razlika u tome šta u 14. sekundi ne padne kostur, nego padne vještica. Okay. Ali svejedno, iskustvo bivanja je vrlo jedinstveno i vrlo je tvoje. Znači ako gledaš iz perspektive krvi i mesa, ja, Lidija, sa takvom i takvom kosom i sa takvim i takvim roditeljima i sa takvim i takvim životom i ne znam, stručnom spremom i to, ja proživljavam ovaj život. Ako to gledaš iz perspektive persone, odnosno iz perspektive maske, odnosno iz perspektive uloge koju ti igraš u ovom svijetu, onda možeš reći čekaj, šta je s drugim paralelnim realnostima, šta se tamo događa, zašto ja nisam tamo. Ali ako to gledaš kao promatrač koji dođe tu, inkarnira se da bi proživio jedinstveno iskustvo bivanja na određenoj, unutar određenog scenarija, onda je to skroz drugačije. Vidim da te to zbunjuje. Daću ti jako jednu
paralelu, odnosno, kako se zove, to nije baš metafora, to je više analogija. Okay. Znači, ideš spavat. Znači, lijepo legneš u krevet i zatvoriš oči i zaključiš da ćeš ići spavat. I prvo što se desi je da ti lagano počneš gubiti osjetila. Odnosno, isključi se prvo oči jer ih zatvoriš, pa onda lagano se isključi i njuh, pa se lagano isključi i okus i sluh i tako dalje, tako dalje. I iz naše materijalističke perspektive mi na tu situaciju gledamo kao da se gasi naš prostor svijesti. Međutim, u drevnim tradicijama istoka oni imaju potpuno drugu perspektivu, oni imaju spiritualnu perspektivu i oni kažu, ti kad kreneš tonut u san, tvoj prostor svijesti se zapravo širi, zato što više nije tvoj odnosno tvoje iskustvo, više nije ograničeno sa okvirima ovog materijalnog svijeta koji se oko nas nalazi. Ja sad tu imam ispred sebe zidove, pa su tu neki prozori, pa ne mogu proći kroz zid, ako želim izaći na vrata, treba mi ključ. Znači, postoji cijeli niz ograničenja. Ja ta ograničenja počinjem gubiti. I ulazim u san, odnosno ulazim u spavanje, u kojem je u prvom trenutku, dok san još nije počeo, sve moguće. Znači, moj se prostor unutar kojeg se može događati neko iskustvo se drastično proširio, nije se suzio. Time što sam se ja odsjekao od ograničenja svojih osjeta. Odnosno percepcije kroz svoja osjetila. Ok, i onda ulaziš u prostor beskrajnih mogućnosti. Znači, još nije počeo san, recimo da si u dubokom snu, da? I ti samo bivaš i možeš doživjeti bilo koje iskustvo. Međutim, onda dođe san. I san je zapravo iz te perspektive ograničenje. Jer sad ti sanjaš da si princeza u srednjem vijeku i ne znam, tu je princ na bijelom konju i tako dalje i tako dalje. E sad, unutar te igre tog sna, koja se zove Ja sam princeza u srednjem vijeku, ti imaš neka ograničenja. Jel te? Nemaš krila na leđima. Mogla si ih imat dok si bila u prostoru bez misli. Znači, kad si bila u prostoru čiste svijesti, dubokom snu, sve su mogućnosti bile otvorene, uključivo i tu da imaš krila. Međutim, sad počinje san i recimo da ti nemaš krila. I možda misli da ne imaš. Uvela si neko ograničenje i proživljavaš vrlo realno, vrlo realistično iznutra, proživljavaš iskustvo bivanja princezom u srednjem vijeku. Je li tako? I samo se događaju neka nova ograničenja. Ako ti u tom snu zaključiš da moraš naučiti francuski jezik kojeg inače ne znaš, treba ti 2 godine uz san vremena da bi ga naučila. Svačeš, dala si novi scenarij koji je potpuno drugačiji od ovog svakodnevnog, koji je potpuno realan, koji je vrlo je, kako bih rekao, on je aktivan. Ako tebe u tom snu počne proganjati medvjed, ti ćeš osjetiti strah, ali stvarni strah. I ako se u tom trenutku probudiš, bit ćeš i oznojena i pod stresom, adrenalin stvarno kola tvojim organizmom, iako se ništa to nije dogodilo. Ti si zapravo cijelo vrijeme bila potpuno sigurna u svom krevetu. Nikakvi te zmajevi ni medvjedi nisu proganjali. Okay. Međutim, uđeš u san. E sad, dolazi ključan trenutak. Nema smisla proživiti taj san iz perspektive onoga ko sanja. Shvaćaš? Jedini način da doista imaš iskustvo bivanja u tom snu, puno iskustvo sa svim srećama i veseljima i strahovima i tjeskobama i jel me moj princ voli ili me ne voli, jel njegov konj zdrav ili nije. Jedini način da te to doista, ajmo reći, pogađa i da imaš puno iskustvo toga je da uđeš u san. I ti zapravo privremeno svom liku koji se zove princeza u tom snu daješ svoju osobni individualnost, ti postaješ ona. Možeš to shvatiti? Ok. Znači, na to vrijeme, koliko taj san traje, ti si zapravo ona. I proživljavaš taj imaginarni scenarij na način da imaš sve finese
i vidiš i čuješ, možda ćeš ponekad nešto i namirisati u tom snu, kao lik. Znači, ta princeza miriše kolačiće od svoje bake. Okay. Iako se to ne događa, to je samo proizvod tvog uma. Unutar scenarija koji je na neki način došao. Sad, ajmo se samo odmaknuti jedan korak i ajmo napraviti usporedbu sa ovim našim stvarnim svijetom. Kreacija je zapravo jedan veliki san koji ima beskonačan broj mogućih scenarija koji se unutra mogu dogoditi. I ti ulaziš u jedan od tih scenarija svjesno i namjerno kao spirit, ali da bi to imalo smisla, ti moraš zaboraviti da si spirit i moraš moraš predati svoju individualnost spirita tom zamišljenom liku unutar igre koji se zove Lidija. I taj san je toliko realan da mi imamo osjećaj kao da je to sve što postoji jedan dan kad umremo, da? Samo će to sve skupa nestat. Ko zna što će se s nama dogoditi? A ono što se zaista dogodi je da se ti probudiš u spiritualnom svijetu. Na isti način kao što se probudiš u svom krevetu i kažeš, koji je ovo bio trip. Čovječe, sanjao sam da sam spiritualni učitelj koji preko Zooma drži sacanke za 600 ljudi. Pa mislim da mi je to neko rekao, ma šta pred 20 godina, mi je to neko rekao pred 2 godine. Ja bih rekao, ti nisi normalan. Pa opet, eto, i ne znamo kamo me to vodi. I ti zapravo, mi volimo se hvaliti kako mi sami kreiramo život svojih snova. Zapravo ne kreiraš ništa. Sve već postoji, ali biraš. Nude ti se mogućnosti. I ti kažeš da ili ne. I hoću li doći na satsang preko Zooma ili preko YouTube-a? Ok, preko YouTube-a, dobro, to je jedna grana. A? Ko zna što bi se dogodilo da je došao preko Zooma? Možda je bilo isto. Možda. A možda ne bi. Iz pozitivnih i negativnih razloga, odnosno iz stvari koje bi priželjkivo i stvari koje ne bi. I ta ideja je da je svemir kao golemi san jednog velikog spavača, ti se provlači podjednako i kroz religiju i kroz znanost. Naprimjer, hinduizam je baziran na ideji da je cijela kreacija, cijeli svemir, sve ovo što vidimo oko sebe, samo san velikog boga Brahma. Brahma je kreirao, on sanja nas. I da bi mu bilo zanimljivo, mora zaboraviti da je on taj koji spava i privremeno jedan aspekt svog bića posuditi jednom zamišljenom liku unutar te kreacije koji se zove Lidija ili Srđan ili Mate ili kako god već. I mora zaboraviti da spava, inače ne može imati potpuno iskustvo. Jer ako se tebi sad u životu počne događati nešto uzbudljivo, ti ćeš stvarno biti uzbuđena. Ako ti se počne događati nešto ružno, ti ćeš stvarno biti ustresirana ili u tjeskobi. Zamisli da znaš da si Bog koji samo sve to promatra i zabave. Nešto se dole dogodi. Ovaj će me ubiti sa nožem. Nja, šta me briga. Nije fora. Ne možeš sam sebe iznenaditi kad znaš da si ti kreator svega. I to je recimo hinduistička perspektiva. Sve ovo je jedan golemi san. Boga Brahma, koji je jedan od 3 glavna. Brahma, Višnu i Šiva. Ovo je njegov veliki san i mi se unutar njega igramo. Ajmo to tako. On proživljava kreaciju iznutra, ali jedini način da se to dogodi na neki način koji će biti zanimljiv i koristan i uzbudljiv na kraju krajeva, je da on zaboravi svoju božanstvenost i da uđe u postane uloga koju igra. Iskreno. I on je svi mi. Svi smo mi zapravo Brahma, odnosno aspekti tog božanstva. Ali puno je zanimljivije kad zapadnjaci dođu do toga. Znaš da onak Schrödingerovu mačku, možda si čula. Schrödingerova mačka je nazvana po Erwinu Schrödingeru. Čovjek koji stvarno postojao, dao se Erwin Schrödinger i on je dao taj eksperiment i on je pred kraj života napisao 2-3 filozofske knjige. Nema puno veze sa fizikom, ali naravno njegovo iskustvo iz kvantne fizike ga je dovelo do tih spoznaja. I on je rekao nešto vrlo zanimljivo, ja ću to sad citirati po sjećanju, ali mislim, zadržat ću poantu, nisam siguran da će baš biti riječ do riječi. Kaže, ukupan broj umova u svemiru je 1. Postoji samo jedan
u svemiru koji kreira cijelu realnost. I tvoje je da uživaš u njoj, da napreduješ, da učiš, da prihvaćaš izazove kao izazove, zato što oni su tu nešto da te nauče, da ti dođu u kontakt, da te dovedu u kontakt sa tvojim negativnim definicijama i uvjerenjima, da te na neki način učine boljim, mada bolji je vrlo relativan pojam, bolji za šta. Ali da te nauče da voliš, da prihvaćaš, da zajedno kreiramo. I meni je uvijek zabavno, mnogi ljudi smatraju da je prosvjetljenje kraj nekakvog puta. Znaš, sad ću ja, ubit ću se sa meditacijom i radit ću jogu i pranajamu i sve to nešto i onda ću se prosvjetljiti i to je to. To je početak. To je trenutak kad shvatiš zapravo gdje si i što si i šta se zapravo oko tebe događa i potpuno si slobodan pazeći sa srcem od empatije. Znači, jezgra ti mora biti empatična, jezgra od čiste bezuvjetne ljubavi i onda ti sve ti je otvoreno. Onda konačno možemo početi surađivati, konačno možemo početi kreirati, konačno možemo početi istraživati bez ovog sitničavog takmičenja i podbadanja i ko je šta rekao i ko je za, ko je protiv koga. Tako da, ne znam, ovo je možda bio preširok odgovor na tvoje pitanje, ali ti zapravo ne kreiraš svoje paralelne realnosti, one već sve postoje. Ti se seliš u onu koja najbolje rezonira sa tvojim sustavom definicije uvjerenja zapravo. Možeš reći sa tvojom vibracijom, ali to ti dođe na isto. I svaki preseljenje u paralelnu realnost te vodi više, ti daje veće mogućnosti da budeš ono što doista jesi. I ako ćeš to sve skupa promatrati iz perspektive ega, iz perspektive ovog bića i pa sad kažeš sad se ja kao ovo tijelo selim u paralelnu realnost, to te dovede do kontroverzije, jer to nije točno. Treba to promatrati iz gornje perspektive, iz perspektive spirita. Treba to promatrati da si ti promatrač koji živi ovaj život, a ne da si ti, da se identificiraš njime. Jesi vidjela onu igricu koju sam pustio pred 2-3 dana? Znači, da, ti si zapravo malo izvučen. I nema dobrog i lošeg. Jer sve su to tvoja iskustva. Ti možeš reći, ako ja sad napravim nešto loše, onda će se meni natrag dogoditi nešto loše, jer je to, ne znam, karma ili ovo. Da, ali iz perspektive spirita, tvog višeg ja, koji privremeno boravi u ovom snu koji se zove život, ja, sve je to dobro. To su samo tvoja iskustva. Poanta je imati iskustvo, poanta je učiti, poanta je napredovat, poanta je pomagat, surađivat, ali nije poanta ostvariti neki cilj. I ako kažeš, ja ću biti uspješan tek kad, šta god. Dobijem pare, ili bavim se ovim ili onim, ili radim ovo ili ono, zaribao si se. Jer nećeš. Doćiš do te točke, možda, ok, super, i onda, šta onda? Onda ćeš samo imati neke nove izazove i koji će biti primjereni toj novoj vibraciji koja može biti bolja od sadašnje, može biti lošija. Iz perspektive kreacije sve je dobro. Sve je dobro. Loša iskustva su također korisna, zanimljiva, edukativna. Na isti način ko što na kraju kazališne predstave ponekad najveći aplauz dobije negativac. Znate, ili u filmovima isto neke od najboljih uloga u povijesti su ostvarili negativci. I svi o tome pričaju. Jesi vidio onoga Jokera u Batmanu? Kako je onaj frajer lud. Ok, znači, to je hvale vrijedno unutar igre koja kaže dokle god ne shvatiš da je u osnovi svega sjedi bezuvjetna ljubav, sudarat ćeš se sa zidovima. Sam sa sobom ćeš se sudarati. Kad shvatiš da svega stoji bezuvjetna ljubav, da ti imaš pravo odabrat, ništa ne moraš krijati, moraš odabrat život kakav želiš i to radiš svake sekunde. Svake sekunde ostaješ
biraš svoj novi, hoćeš sad ovo ili ovo, ću li sad ostati na liniji ili ću prekinuti, hoću li sad postaviti još jedno pitanje ili neću, ako ne postavim pitanje, hoću li ići jesti ili ću ići pit, ili ću ostati slušati do kraja, a šta ako bude snimka, šta ako... Stalno radiš neke male izbore koji te vode upravo tamo gdje moraš doći da bi ostvario svoju temu koju si zacrtao kao spirit kad si se odlučio ovdje inkarnirati i proživiti ovo iskustvo života na zemlji iznutra. Ajmo to tako nazvati. Ok, ti to ima smisla? Super, ima smisla. Jel I ti super da si tako odgovorio malo šire, baš jako zanimljivo. Je, odlično. Baš skroz drugčije sam to zamišljala i ovo mi je baš odlično. Super. Da. Eto, hvala ti na pozivu, Odlično. jer imaš još nešto? Hvala, samo još bih htjela, nije pitanje, samo bih htjela reći, jer vidim tu je jako velik broj žena, pa bih htjela reći, ja sad sudjelujem u ovom intenzivu boginja i odlično mi je, stvarno mi je odlično i mislim da je jako, jako važno učiti ovo što učimo tamo i za žene i onda za cijeli svijet, jako je važno, pa kad iduće bude, obavezno se uključite, super je. Eto, to je to. Hvala ti, ja sam siguran da će Sanja biti oduševljena na tome. A inače, ja sam bio pustio sličicu kako se na Zoomu uključuje audio. Ova tu slika u sredini, to nije fotomontaža. Sad sam ja sinoć napravio snapshot. Da, to su plesne meditacije koje se rade na boginjama, tako da eto. Ništa, puno ti hvala. Evo, super, hvala tebi. Svako dobro. Pozdrav. Ćao. I tebi isto. Eto ga ljudi, dobro, samo da imamo gdje su participants. Imamo vremena za još poneko pitanje. Evo recimo Tanja. Zdravo Tanja. Halo. Halo. Bog, zdravo. Ćao, čuješ me? Čujem, odlično. Kako si ti? Ajde, baš mi je drago. Super. Evo, hvala Bogu da te konačno dobije. Inače, u Splitu smo se upoznali prije par godina u Hotel Park, eto, ne sjećaš se te mene. Da, sjećam se eventa, sorry. Da, eventa se sjećaš, da. Pa je. Da. Ovako. Nisam se sad nešto pripremila, se nisam puno ni nadala da ću stići uopće danas ovo pogledati, ali evo, drago mi je da sam ipak tu. Mm-hmm. Ovako, šta mene zanima? Jedno od pitanja. Naprimjer, da li postoje dobri i loši ljudi? Naprimjer, u smislu, kad se neko recimo loše ponaša, onda ga se kao uvijek opravda, pa on je nesretan, pa jadan, ne znam, nije, ali ja mislim nekako, čini mi se kao da neki ljudi jesu sretni, a opet nisu dobri ljudi. Gle, dobri i loš je vrlo nezahvalno, to se zove value judgment, odnosno to je tvoja projekcija kakvi bi ljudi trebali biti. I onda ti kažeš dobri su oni koji su nekako u skladu sa mojim definicijama i uvjerenjima, a oni koji nisu u skladu sa mojim definicijama i uvjerenjima ti nisu tako dobri. Ali zapravo... Dobro, u stvari, znala sam ćeš tako nešto reći, ta je istina u stvari, ali nekako ima isto neko opće šta znači dobar u smislu... Svačam, to sam ti htio reći. Znači, svi mi samo proživljavamo, odnosno postupamo sukladno svojim vlastitim definicijama i uvjerenjima. I gle, ako je netko do sada imao iskustvo da, na primjer, šef mora biti gad, jer zaposlenici su gamat. I ako zaposlenike ne stisneš, onda oni samo rade gluposti, niko ništa ne radi i moja će firma propasti. Sad, ako si ti vlasnik firme ili direktor i imaš to iskustvo nije ništa drugo nego uvjerenje koje si izgradio kroz nekakve prošle situacije, nazovimo to tako. Onda ćeš postupati ko gad. Znate, kako je Stanjin to lijepo rekao, da je čovjek kao vijak, šta ga više stegne, što bolje drži. ali evo, čekaj, ali nedavno si nešto govorio bio baš vezano za to, ne može čovjek biti, na primjer, od 9 do 5 jedan, a što se ja recimo potpuno svi slažem, ja sam to baš uvijek govorila, znači prvo da bi bio dobar u poslu i bilo čemu, prvo moraš biti dobar čovjek, to ja tako mislim.
Da. Da bi potpuno bio dobar. Ne ono sad, ajde dobar stručnjak u nečemu, ali kako bi to objasnila? Da, ali moguće je držati dva kontradiktorna sustava uvjerenja. Na primjer, kad mi neko kaže recimo, ma ona ti je dobra inače privatno. Ja to jednostavno ne vjerujem. Tako je. Ali to ja ne mogu, mislim, sad ja naravno polazim od sebe, jer ja ne znam. Ona ima neku definiciju ili uvjerenje koje se aktivira u jednoj situaciji i ne aktivira se u drugoj. A to moguće? Apsolutno je moguće. Na primjer, ljudi su glupi osim mojih prijatelja. To uvjerenje često čuješ. Ljudi su neprosvjetljeni osim onih koji idu u moju vjersku zajednicu. Ljudi su gamad osim šta god. Napuni crtu do kraja. Znači, to je jedno drugo. Možeš imati uvjerenje, na primjer, kad je novac u pitanju, onda se iz ljudi izađe najgore. Ako imaš to uvjerenje, ono će se aktivirati na poslu, a neće se toliko aktivirati kod kuće, jer u principu kad ti prijatelji dođu u posjete, onda vi ne pričate o novcu u kontekstu ko je više zaradio i ko će kome posuditi, dat, ko je kome šta naplatio. Mislim, kod mene doma se pije moja piva ili čaj, a kod njega se pije njegova piva ili čaj i to je to. Razumiješ? Ali ako ti imaš to uvjerenje, na primjer, da kad je lova u igri, ona izvlači najgore iz ljudi, onda će se to aktivirati kad si u kontaktu sa poslovnim partnerima, puno prije nego kad si u kontaktu s prijateljima. Možda će se aktivirati u privatno kad ti prijatelj dođe i kaže bil ti meni posudio 10.000 eura, si u sebi misliti rado, čak i imam, ali ako ti dam više me nećeš htjeti nazvati, ja ću izgubiti prijatelje i zato je bolje da ja odbijem. I onda ispadne da i privatno nisi baš. Tako da, ali evo baš sad si me sjetio baš vezano za novac. Isto to kažu, novac kvari ljude i takve gluposti šta govore, a ja baš mislim obratno, recimo, to je isto vezano za ovo dobar i loš čovjek, znači, ako si dobar, na primjer, nisi škrtiš, bilo šta, neke pozitivne karakteristike imaš, novac će ti dati mogućnost da budeš još bolji. A isto tako, ako si zločest, mislim sad tako, ne znam kako bi se izrazila, novac će ti dati mogućnost da budeš još gori. Eto, da. Znači, novac je pojačalo, definitivno. Pojačalo, ali ne da te mijenja, u smislu, on je nekad bio dobar, sad kad ima para, ja evo imam neke primjere u svom životu, pa jesam dobro ljude poznavala, pa mogu reći da to samo nisu imali priliku da to pokažu. Da. A ne da su se oni promijenili. Općenito smatram baš da se ljudi baš ne mijenjaju, ne znam. To je njihov izbor. Znači, oni se mogu mijenjati i tehnika je, puno puta smo je podijelili. Slijedi svoju strast kako bi isplivale tvoja negativna definicija uvjerenja. Onda malo pogledaš šta ti ta definicija uvjerenje poručuje i jel to za tebe ima smisla i onda ako nema smisla otpustiš. I to je to. Znači, svi imaju, ali pazi ovo, moraš uzeti u obzir jednu drugu stvar. Većina ljudi nema alate za to. Mi na ovim našim seminarima manifestiranja obilja i na satsanzima i tako dalje, mi dajemo vama alate s kojima možete prvenstveno kod sebe, ali onda i kod drugih, naučiti ih kako da dođu u kontakt sa svojim vlastitim ograničavajućim definicijama i uvjerenjima. To je prava snaga ovog projekta manifestiranja, ne znam sad kako bi ga drugačije nazvao. Nije poanta u tome da ja sad tebi dam odgovor. Ok, možda donekle, ali nego da ti dam alat s kojim ćeš ti doći do odgovora. Ako ti moraš za svako pitanje mene pitati, a šta bi napravio ti u ovoj situaciji, što samo nema smisla. Ti živiš svoj život, ja živim svoj život i ti imaš svoj put i ti imaš svoje izazove, ali ono što ti mogu ti dati alate da pronađeš unutar sebe i drugih, kod drugih treba biti oprezan, ali prvenstveno kod sebe, ono što te spriječava da budeš više od onoga što već zapravo jesi. Svačaš? Poanta je biti najbolja moguća verzija samog sebe i možeš sugerirati drugima. Možeš im pomoći da dođu u kontakt sa svojim vlastitim definicijama i uvjerenjima, ali ako ti na njih projiciraš svoje i kažeš bilo bi ti puno bolje kad bi ti čitao Dostojevskog, a malo manje čitao nešto novine.
kako za koga, možda, a možda i ne, ne možeš znat. Jedini način da pouzdano znaš je da slijediš svoje srce, ne um. Um će te prevariti. Srce je kanal komunikacije sa tvojim višim ja i kroz srce kad osjetiš da ti je nešto srcu drago, da ti je nešto veselje, da nešto radiš iz gušta, da ima u tome neke radoznalosti, da ima u tome neke sreće, neke ljubavi. To može biti napraviti kolače za sinove, unuke, susjede, prijatelje, a može biti naslikat sliku, a može biti i nekome napraviti poslovni plan. Ovisite o tome šta već je tvoja veselje i strast. Kad slijediš svoje srce, onda si na pravom putu. Jer tvoj spirit zna gdje ti trebaš ići i on te tamo pokušava navest. A sad, hoćeš li ti to poslušati, odnosno hoće li i drugi to poslušati, odnosno da li uopće vjeruju da je moguće da je njihov život navođen od strane njihovog spiritualnog dijela, njihovog bića. To je sad druga stvar i možeš im pomoći da nauče, da usvoje te alate, možeš im poslati naše videe, ali generalno je najbolje pustiti ih da oni sami vide s čime rezoniraju i onda ih ohrabriti da se s time doista ulove u koštac, odnosno da krenu tim putem. Da, ono što si rekao da ljudima ne možeš govoriti sad u ovom trenutku napravi ovo, pa nekad bi bilo, meni bi recimo to pomoglo. Meni bi to pomoglo jedno vrijeme, malo da mi onako, samo za početak, znaš ono. A onda ću ja nastaviti sama. Pa pazi, šteta je, zato što proces je ljekovit sam po sebi. Da ti neko da gotove odgovore i gotova rješenja, uskratio ti je proces, a proces je poanta. Dakle, nije poanta u rezultatu, poanta je u procesu. Poanta je u tome da uživaš u kreiranju. I onda... Nije baš da uživam. Zašto ne? Tome, eto, zato. A da, zašto ne? Šta te spriječava u tome? Pa ne, zato što je to kao neka, mislim, ja znam šta je briga, jel? Briga je znači projiciranje samo one najgore, jel, mogućeg ishoda. Briga je zlouporaba mašte, da. Da, tako je. Ja. Tako da ja tu moju maštu dosta onako zloupotrebljavam. A dobro, ali to je stvar izbora. Ja sam čak znala govorila da ja nemam mašte, ali sam shvatila sad iz ovoga da imam. Znači nemam za ono nešto zamisliti, nešto ono što nisam nikad vidjela, sad ne znam je li to drugi ljudi mogu. Znači zamisliti nešto što nisam nikad vidjela. To uopće ne mogu. Ako ćeš strogo gledano, zato mi... Zato oni science fiction filmovi, ono nevjerojatno. Da, znači strogo gledano, sad smo malo prije pričali o paralelnim realnostima, ako ćeš isto gledati na ovom mehaničkom nivou, na ovom najnižem nivou, niko od nas ikad nije imao niti jednu jedinu originalnu misao. Ti samo u svakom trenutku imaš pristup beskrajnom nivou polica i na svakoj od tih polica se nalazi misao određene kvalitete. I na onim niskim policama od straha i krivnje i srama i tako dalje se nalaze misli koje su konzistentne sa tom vibracijom. Znači na vibraciji straha svijet izgleda užasan i samo strah ti se vrti po glavi, strašljive misli. Ako si na nivou krivnje, svi su krivi ili si ti sam kriv jer nisi bolji, jer nisi ljepši, jer nisi dovoljno ovo i nisi dovoljno ono. Ti biraš, ali biraš samo jednu stvar. Biraš svoju vibraciju. Ti biraš svoju vibraciju. I onda misli, emocije, sjećanja i konzistentne akcije dođu sami. Ali to ti je cijeli smisao onog dijagrama. Znači, evo, da ga vratim. Ti kroz osjetila skupljaš informacije iz realnosti. Provučeš ih kroz filter definicije uvjerenja koji onda naprave vibraciju. Ta vibracija napravi sve ostalo. Znači, sve ostalo je posljedica. Sjećanja, emocije, misli i akcija su posljedica tvoje vibracije. Ti zapravo biraš samo jednu stvar, a to je vibracija. Sve ostalo je posljedica toga. I onda imaš jednu strelicu koja od misli vodi na ulaz, naš sustav definicije uvjerenja. Znači, ti možeš pokupiti informacije ili iz okoline, kroz svoja osjetila, ili kroz svoju maštu. I to je ogromna moć, zato što na taj način možeš isprobati neki scenarij, zamisliti neki scenarij i točno znati kako bi se osjećao kad bi se to slučajno dogodilo, iako se možda nikad neće. Tome služi mašta. I opet ta mašta će ti provući tu sliku koju si ti stvorio u glavi ili
kako god već koristiš maštu, ne mora biti slike, može biti kroz zvuk, može biti kroz slova, nije bitno, kroz tekst, možeš koristiti maštu na puno načina. Ti ćeš proživjeti tu situaciju koju si zamislio kao da je percipiraš svojim očima, ušima i tako dalje i tako dalje. I na taj način možeš pronaći greške u svom sustavu definicije uvjerenja, odnosno nisu to greške, to su definicije uvjerenja koji nisu u skladu sa tvojim sustavom, sa tvojim pravim bićem, sa tvojim istinskim bićem, nazovimo to tako. A? Sve ovo ostalo je posljedica. I zapravo kad koristiš maštu da bi zamišljao crne scenarije, to je zlouporaba mašte. Možeš i time si efektivno izabrao vibraciju straha. Ako to radiš automatski i nesvjesno i kažeš to je samo navika, šta jest? To je samskara, to je navika, to je mentalni obrazac, onda odiš korak dalje i zapitaš se šta ja dobivam iz toga? Šta ja dobivam iz toga da sam ja pod stresom zato što stalno zamišljam najgore moguće scenarije? I onda ćeš shvatiti da, na primjer, evo, u biti, ti, šta dobivaš iz toga šta zamišljaš crne scenarije? Koje uvjerenje stoji iza toga? Na koji način ti je to korisno? Ne, ozbiljno. Ni najmanje. Evo, pitam te vrlo konkretno. Znači, ti zamišljaš crne scenarije. Ba dobro, ne baš doslovno, ajde, ali kao jel briga, on uvijek nekako kao da bi tila preduhitrit, gledam di bi mogao biti problem, pa eto. Svačam. I na prvi pogled iz perspektive ega taj pristup radi. Jer on kaže, ako ja predvidim sve stvari koje mogu otići na krivo, onda sam siguran. Tako? Ali ne možeš. U nekom trenutku... neko vrijeme sam sigurna. Da, nisam na rubu kao, u tom smislu. Ne mislim sigurna sad zauvijek, nego samo nisi na rubu provalije pa kad zapuše odmah si dole, nego si malo dalje. Tako je, imaš vremena. To je oblik nepovjerenja u kreaciju. Jer ti zapravo kažeš, ako ja ne budem oprezna, meni će kreacija servirati nekakav užasan scenarij. A neće. Servirat će ti scenarij koji je u skladu sa tvojim definicijama, uvjerenjima, ali sad pazi ovu zamku. Znači, ti se brineš i ti si zapravo u strahu i tjeskobi. I zato imaš misli straha i tjeskobe. I imaš vibraciju straha i tjeskobe. I doista seliš u paralelnu realnost koja reflektira natrag tvoj strah i tjeskobu. Jer svemir kaže, gle, od svih mogućih vibracija koja nam mogla izabrati, i tu tvoja slobodna volja, znači tvoje volja je da ti izabereš kogu god vibraciju hoćeš. Kaže svemir, od svih mogućih vibracija koje mogle, ona je odabrala strah i krivnju i tjeskobu, ok, to znači da vjerojatno želi tako nešto iskusiti, nema problema. Lopate straha, tjeskobe ti se nabacuju. Zapravo ideš prema onim paralelnim realnostima koji odražavaju natrag vibraciju, odnosno frekvenciju koju već imaš u sebi. 4. zakon kreacije, jel te imaš predavanje 5 zakona kreacije, vibracija koju imaš i koju emitiraš je vibracija koju dobivaš. I onda ispadne da si u pravu. Zato što si se bila si u strahu, smišljala si crne scenarije i neki od njih se dogodio i sad, a ovo je najgore od svega, dogodi se neki koji nisi predvidjela. Jel' tako? Da. I onda ti kažeš kako sam ja mali glup, jer evo, dogodilo se baš ta jedna koju ja nisam predvidio, a kreacija stoji sa strane i smije se. Kad ćeš već jednom shvatiti, kako tvoj više ja ti kako stoji na oblaku, ok, ali shvati da si ti to napravila. I zapravo, recimo, ova ti se situacija svede na lošu definiciju samopouzdanja. Većina ljudi smatra da ti je samopouzdanje proizvod toga što ti u nekom trenutku, nakon dovoljno znanja iz životnih izazova, dođeš u situaciju da možeš unaprijed predvidjeti sve loše stvari koje ti se mogu dogoditi. Ali to nije samopouzdanje. Nije samopouzdanje unaprijed imati odgovore na sve moguće situacije koje se mogu dogoditi, jer to je nemoguće. Samopouzdanje je znat, ali van svake sumnje. Da ti kreacija neće dat nešto što tebi nije primjereno. Da ćeš uvijek dobivati izazove koji, upravo one koji ti trebaju. I samim time šta god da se dogodi, ti ćeš s time na neki način moći izaći. Ne moraš sad znat kako. Sinhroniciteti će te navesti. Sinhroniciteti će ti ubaciti pravu knjigu, prave ljude, pravu rečenicu, pravo učenje, prave resurse, prave situacije. Sve će ti to sinhroniciteti sami kreirat, shvaćaš?
da bi ti taj izazov savladala i proživjela i iskusila i iz njega nešto naučila. I samim time možeš se opustiti. Znači, i kad se opustiš, onda stvari počnu ići glađe. Naravno da ćeš imati izazove. Naravno da neće ići sve po loju, jer nije ni poanta. Poanta je uživati u procesu koji je potreban. I meni je uvijek smiješno, mi imamo čak i internu šalu ovdje, često mi ljudi ostave komentar ili mi pišu mail i kažu joj, vaša mi predavanja tako gode. To znači, prijatelju, da nisi još počeo s time raditi. Da, znači, to ti godi dok to onako fino slušaš sa strane, dok peglaš i da se razumijemo, to ima svoju vrijednost, zato što ovo što mi... Da, ovo što, znači, ovaj snimka, recimo, koja će biti objavljena, ne znam, preksutra, ima svoju vibraciju i možeš je koristiti da ako s njom rezoniraš i ako se dok ovo gledaš osjećaš dobro, možeš to iskoristiti kao odskočnu dasku. Znači, sad ću ja pustiti taj video da me malo napuni, ali onda šta? Šta kad završi? Onda treba početi slijediti svoju strast. I onda ćeš tek doći u kontakt sa svojim negativnim... Onda čekamo još jedan video, pa još jedan video. Da, okej. Ali taj video će doći. Ajde, upotrijebi tih 5, 6, 7, 10, 15 dana u međuvremenu da nešto napraviš, da se pokreneš. Tek onda ćeš zapravo doći u kontakt i u početku su ti to kamenje koje ti, obično ja kažem da su to kamenčići u cipeli koji nas žuljaju dok hodamo, ali u početku to nisu kamenčići, u početku su to kamenčurine. Šta je dobro, zato što su očiti. Jako je očito kad se ti bojiš, nemam pojma, imat para. I sad, s jedne strane kažeš ali čekaj, ja cijeli život govorim da želim imat para, ali zapravo kad mi se ponude pare, ja to nekako nevoljko. Zašto? Šta je meni? Značaš? I onda shvatiš da misliš da novac kvari. Ljude, ti ne želiš biti pokvaren. Ti ne želiš da te prijatelji napuste, jer ako svi znaju da ti imaš para, onda ni dođu pita para, a ti ne daš pa će te mrziti. Onda više nisi ni siguran jel te oni vole zbog tebe ili te vole zbog tvojih para. Shvaćaš? Ima puno... Onda bi ti htio... Ok, ali to su... Mislim, nemam tako razmišljati. To su stvari koje... Ok, ali imaš neka druga. Da. Šta tebe spriječava? Znaš šta me zanima, recimo... Isto, recimo dosada. Šta ti na to misliš? Ne mislim dosada, na primjer, da nemaš šta raditi, jer uvijek imaš nešto. Znači, ja čak ne mogu ni stići, to ni ne radim, ne mogu stići dnevno koliko svega, moram ovo, moram ono, ali nekad, neke stvari dosadi. Je li to vezano za smisao života, na primjer? Pitanje šta znači dosad. Znači, ne postoji inherentno dosadna situacija. Dosada je stanje uma. Znači, koji nije usidren u sadašnjosti, koji ne živi u trenutku, bježi u budućnost i uspoređuje ovu sadašnjost sa nekakvom imaginarnom budućnosti u kojoj bi on trebao biti. Znači, ovo što se sad događa nije dovoljno zanimljivo. Bilo bi puno bolje da sad tu ispred mene pleše 6 plesačica sa brazilskim perijem na glavi. I sad je meni dosadno, ništa se ne događa. Kad se ništa ne događa, onda kad kao težimo nekakvoj sigurnosti, nekakvoj rutini, a onda kad dođe rutina, onda mi to dosadno. To je zato što ne živiš u trenutku. Jer ako taj trenutak kad ti se pojavi dosada, prihvatiš i prepoznaš da se nalaziš u trenutku beskrajnih mogućnosti. Sad možeš šta god hoćeš. I zašto ne bi sad slijedila svoju strast? Onda se pojavi neugodna emocija i pojavi se otpor od ega, jer egu se to ne sviđa. Ne bi onda sad ti slijediš svoj životni put. On bi da ti budeš sigurna tu u fotelji. Tu si najsigurnija. Kako kažu u Dubrovačkoj Republici, brodovi su najsigurniji kad su u luci, ali ne gradimo ih zbog toga. I sad je to trenutak, znači taj trenutak dosade je fantastičan trenutak da kažeš, ok, šta bi ja sad mogao raditi, a ne radim, a veselilo bi me. Šta me spriječava u tome da se ja tome sad posvetim?
To je onaj trenutak gdje slušanje ovih materijala i videa i usvajanje tih alata postane blago neugodno, čak i malo klaustrofobično. Da. I tjeskobno. I tjeskobno, jer sad bi trebalo nešto, a ja sam nesiguran, a šta ako ne ispadne dobro, a šta ako mi se ovaj smija, i sad smo počeli. Počele, kako kaže Mura, počele. Tako je. Da. Dobro, Srđane, super. Puno ti hvala. Baš mi je drago da smo se ovako malo i poduže napričali. Nadam se da su ova pitanja i drugima pomogla. Nekome sigurno jesu, jer da nisu nikome od koristi, onda bi se nešto dogodilo i ti bi bila spriječena ući u program. Tako da, možeš biti siguran, to je ta vjera u kreaciju. Čak i kad se dogodi, to nije ovaj slučaj, čak i ako ti se dogodi nešto što nikako ne priželjkuješ, okreneš to na pozitiv. I kažeš, ok, šta mene u ovoj situaciji smeta? Kako ja imam uvjerenja vezano za tu situaciju? Šta me ova situacija došla naučiti? Na koji način ja mogu iskoristiti na pozitivan način? I onda izvučeš iz nje pozitivno iskustvo, jer ako iz loše situacije nešto naučiš, onda to nije loša situacija, onda je to odlična situacija. A pogotovo to, ako dođeš trenutak dosade, uvijek se možeš zabavljati time šta žvačeš po glavi, šta mene sad spriječava da napravim nešto što me doista veseli. I odmah ti nije dosadno. Garantirano. Da, tako je. Ok, puno ti hvala, Srđane. Hvala tebi. Lijep pozdrav. Ćao. Ćao. Ok. Da vidimo kako stojimo s vremenom. Dobro, evo imamo vremena za još jedan poziv. Pa evo, na primjer, evo, iPhone od Miloš. Zdravo, iPhone. Halo, Miloše. Da ne kažem iPhone. Jao, iskreno, čao. Pa nije mi lako, ako jedan glas odavde kao nemoj dizati ruku, si luda, jedan glas odavde, digni ruku. Čestitam, dobro si izabrao. Pa nije mi baš lako govoriti tu pred 700 ljudi ili koliko nas već ima. I čuka lupa. I nemam konkretno nešto te pitati. Teo sam da ti se zahvalim za sve i jako rezoniram sa tvojim mišljenjem. I verujem da ti univerzum vraća na način na koji treba za sve što radiš i da si pomogao mnogima kao i meni. I pa ništa, eto, teo bi se nadovezati možda na tu tvoju priču koju si počeo uvodnim predavanjem na početku za ovu celokupnu situaciju. Ja sam bio u Milanu kada je izbila ova situacija sa koronom. Uh-huh. I baš taj dan, u petak, 19. februara, bio sam tamo i sad došli smo tu na 3-4 dana da idemo da obiđemo grad i kao na neku žurku i pojavila se vest kao korona. I sad ja nemam pojma ništa o koroni, kao možda će mi neki zamjeriti što se vraćam na tu temu jer verujem da je svima muka više od toga, ali prvi dan, dva, ljudi su bili u fazonu kao to je ništa, zezamo se, idemo na trgu, nastavljamo život kako je bilo. Međutim, onda je usled medija i svega toga nastala panika. Ja još bio tu u tom kineskom kvartu, Kinezi trče, zatvaraju prodavnice, ludilo, tamo, vamo, namo. I moram ti priznati iskreno da sam se ja uplašio već treći dan, iskreno ne znam šta je ta korona, čuo sam tamo da je u Kini, da ovo, da ono, pretpostavio sam da će možda da se raširi s obzirom koliko Kineza ima i koliko putuju svetom, ali nisam očekivao da će se desiti baš u Milanu gde sam ja. I navodno ja živim u Beču i sad ovdje su objavili, naravno, medije, naš kancelar Kurz, kao zatvaramo granice, kontrolišemo sve koji se vraćaju iz Milana, tamo, vamo, namo. I ja gledam, Bože, rekao, da ću moći da se vratim kući, ne znam šta se dešava. I ja tu krećem nazad, uvatila me panika, ne znam o virusu ništa, mediji to prenose na način da ja sam imao mišljenje da ako se zarazim umirem i to je to, rekao, Bože, umreću, šta je ovo?
Ja ulazim u autobus, idem na aerodrom, autobus pun Kineza. Rekao, Bože, da li je moguće ovo da se dešava? I dolazim ovde na aerodrom u Beču i sad očekujem da nas oni sve kontrolišu, da kao što su i rekli na televiziji sve to. I međutim nikog ništa, sve normalno, nema nikakve kontrole, nema nikakvih lekara, policajaca i šta ja znam. Ja vidim da tu nešto ne štima i da je to neka obmana, mislim, ono, definitivno da taj virus kao postoji, ali mi smo se svi nešto uplašili ko da nikad niko nije imao grip ili temperaturu ili nije ležao u krevetu par dana. Pa gledaj, sve okej, šta je bilo, I pretpostavljam da je bilo... Teo sam da se nadovežem da je taj kolektivni strah se javio i sve to, međutim kod mene eto pukom srećom nije i nekako sam u to vreme tad i otkrio tebe i tvoja ta predavanja sam neka slušao i shvatio sam baš to o čemu ti govoriš, ok, sad dešava se to, breakdown je, izgubio sam posao, šta ja mogu da izvučem iz te situacije, kako ja mogu sebi da načinim da mi bude bolje, da se uzdignem, da nešto uradim sa sobom i savladao sam taj strah, malo istražio to, video da to nije uopšte toliko kako mediji šire i opustio se, išao po šumama, na bicikli, šetao se, ljudi mi govorili, ti si lud, dećeš, tamo, vamo, sedimo kući, svi se nešto, svi kupuje onaj toalet papira, niko ne zna zašto kupuje, svi trče ulicama s papirom. Mislim, totalna panika. I baš sam dosta radio na sebi u tom periodu i proisteklo je to da eto sad nakon par meseci da više ljudi većinom u to i ne veruju i da je tolike neke nelogičnosti i mislim, evo ovde kod nas konkretno... Ali ti si iskoristio tu situaciju u pozitivnom smislu, tako? Da, u jako pozitivnom smislu i savladao taj strah i baš se vodio time što ti pričaš i što inače ja rezoniram sa tim, daj da vidimo iz svake situacije kako, da to shvatim kao neki izazov, kako mogu to ja da preokrenem na svoje bolje. Da. I došao je taj period da sad svi u suštini kažu ti si bio u pravu, pametan, bolje da smo svi išli kao i ti, da smo bili opušteni, sve što smo sedeli kući, kao nešto se nervirali i šta ja znam. I eto, konkretno to sam teo da kažem da nije, kako da se izrazim, da nekako ne treba da se prepuštamo tom kolektivnom. Ono što je paradoksalno, znači sad od ove točke, od ovog trenutka, postoji beskonačan broj paralelnih realnosti. I ako se mi prepustimo strahu kolektivno ćemo ići prema onoj verziji realnosti koja će to podržati. Stvarno će nam se vratiti refleksija, možda kroz COVID, možda kroz nešto drugo. Tako da to samo nije korisno. Biraš svoju vibraciju. I to ne znači da si neoprezan, to ne znači da si neodgovoran, samo znači da si zaključio da je život više od jedne bolesti. Pogotovo ako više nije toliko smrtonosna koliko je bila. Pa mislim, ja stvarno nelogične neke stvari i mislim da je ovo više neko stvaranje naše psihološke slike, da oni prave neke testove u smislu kako će ljudi reagovati, kako će se ponašati kolektivno nego što sad kao neka bolest. Moguće, ali opet taj pogled nije jako koristan, jer nije važno šta dolazi izvana. Nije važno kakve su okolnosti, bitno je kako ćeš ti na to reagirati. I to što oni žele ili ne žele, rade eksperimente, ok, ali ajmo se mi početi ponašati na način koji ne reflektira strah. To je sve. I onda ga nećemo, znači, okolnosti će nas podržati u tome da nema potrebe za strahom. To je to baš ova situacija. Ako sam imao neki strah da se javim, kao digni ruku, pa šta bude, da se malo ispričamo i još jednom da ti se stvarno puno zahvalim na svemu što radiš i eto. Drago mi je što ti je pomoglo. Eto, puno ti hvala na pozivu. Svako dobro. Hvala puno. Svako dobro. Puno pozdrava. Bože, hvala ti.
Eto ljudi, ja mislim da će to biti to za danas. Još ću vam za kraj pustiti jednu pjesmu. Danas smo jako puno pričali o tome kako je život kao san i kako je to san Boga Brahma i kako je ukupan broj umova u svemiru jedan. To je Schrödingerova. Ja ću vam pustiti jednu zanimljivu pjesmicu. To je grupa Pridjevi i koliko je meni poznato, ona je u Hrvatskoj popularna više manje samo u spiritualnim krugovima. Tako to ću vam pustiti nakon što vas još izvijestim da je ovaj program za danas gotov. Puno vam hvala na pažnji i na vremenu. Program je naravno besplatan, a možete se odužiti nekom donacijom. Svaka donacija je više nego dobrodošla. www.manifestiranje.com kroz donacija. Koliko god sitna bila, mi smo uvijek beskrajno zahvalni. I to će vam biti to. Ja ću vas sad odjavit ću emisiju sa pjesmom od Pridjeva Ako je moj život samo san. Obratite pažnju na tekst. Znači, tekst je vrlo jednostavan, 2-3 stiha, ali probajte malo meditirati nad tom idejom. Ako je život samo san, tko to od nas sanja? Eto, hvala vam, pa vidimo se vjerojatno sljedeći tjedan. Svako dobro.